Fansem Panimra. Brenkan Samaduka Tawri Bonan Crompo Tradian Pony. Opam Kotokro Budget Sejebre. Otibrekasa Shahin Kenyan Crompo Tridiampa. To my Cassia Dutancasia Dutamponwa. Was a word to Crocro Duhinikataban. Yan Crompo Tridiampany. Nkwa minyan krompon asidewura na asian samoso ansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o okofo bo okofo techi wafo akwaku bedi akoyi okofo chemtechia wocha ko chemcha ko bremu Israel no merema mukufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaja ko framrai na yakocham techia ye da wa bremu apiafo Amensi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata onante fo nante amre na motente a wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sadako kwampresu numasu oje asuo kutwere asuo pomapon tumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adishedom nante asase pese so twa ya ensompan ka wona ase Kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwate nwere okwafa wo kwate de din mumpo mama onyan krompo twediampo beni ono ani minyan krompo twediampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne din fata no Oti brekesa na himbotre nwodo ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokoko kentinka kantamanto kukwentumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah. Yenyan krompo twediampo bade. O bade nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Ya sumji. Hallelujah. Amen. Adofo mo yaji nkwa mezi yaji ma na mo sumfa apostle ko agima enam ni mo de ahiemu nde. Ye be che nkwaje sem no. Fa wo de wom. Na me so me fa me de. De bia me ka mezi asem no eyesekan. Yes. Me ngasa me kan kra twa me. The chow ma bu mfumi ne mom kokom ya wukro Titia ye enwadru obade ya wemfa ne ngosrangu ya nso amen no deliver your spirit amen every to me apam biara mo babia ya wedi ade no se fo nsa de ho timisi ya medi hin wone maso no mani nkunu die franka no ye nso amen na samba ye nchen ya ye nim fo ne atimi adi asem so nkunim papa mami ene topic eba na mu odu wi anwaso ne tie na fa wodi ewom topic ni se Gyae Anibre boni eni Nsem Hunu Gyae Anibre boni ni Nsem Hunu ya won ya Anibre bi ho no mo asab papa na ni abre so ba ni carpentry work onya nya boni Anibre bi wa papa na ni abre so we oba ni driving o drive kama enya ne boni na ni abre won adwuma ye no so edi obi ye kuafo na ni abre no kua ntinu Anibre bi wo ho no nya Anibre na ni abre so ba ni kua wa mia na ni do ni nkurumafuo na ni bris e wona dwuma wo ye no ati dia ye kana say ba na topic ni say Gyae Anibre boni ni Nsem Hunu obi wa na ni bre boni ni krachi ni wasan di Nsem Hunu just service my brother wo dia na make some around topic ni mu odu o wow Gyae Anibre boni ni Nsem Hunu na ni bre boni ni nya achi no die ni nsa kan konfa nya de pa odidi Nsem Hunu Nsem Hunu Nsem so wotia mi a hwe no anum TV no ni bre boni ni achi Nsem Hunu na wodi Wadi be boni ni achi Nsem Hunu na wusa di ka ho o wa wie ye e no ba de mfa ne senka ho topic na e ba no o si Gyae Anibre boni ni Nsem Hunu Nsem Hunu obi di Nsem Hunu obi so kura Anibre boni Anibre boni wa nya wo di ase obi wa na Anibre ade papa na ti aye Bible ni mema quotation wa quotation na bakantie the book of Proverbs 17 verses number 1 Proverbs 17:1 tie Bible verse number 1 Bible ni nkasa wo twa konkosi na kontom wa wisia asumdwe wo mu no eyesi na efia for the body a wo ko ye gedan wo ko aye mumma Wate kontom wa wisi asumdwe wo mu no eyesi na efia for the body a wo ko wo fi efia wutimu no sabi mpaduasa wutimi na unya auto ho wa prenya de bi enso atimi anyusu watimi afa nya de papa
ade kono ntimi amfa nya kontomo awese asumdwe wo mu no twa kontomo according to your size. Oh yes. Twa kontomo amiamia minim dabi twa kontomo anya wo style bi se wa pompi macho ade na wo di akire gidigidi no ahin na ade ko wie wo di ko di Nsem Hunu oba de fa ne senka wo ko bu nkrofo no scan de na ade ayo nye Nsem Hunu menga so obu obi di scan ya de pa no ya de papa wo but ni tie obi di Nsem Hunu achi my brother twenu wendi nkwasi asema chi ma ho ankwakire wa de da because the topic no tie aye emu do ma wadwenya sharp ma mi bia ne na menye wate bia ne na menye da bia eje na wudi ni na woni na mi ha ugeche ya he a ko pedro ugeche ya he a ko pedro na ko nye charge na utuaka na sense kan ri so ugeche so amwa Anibre boni na yewo Anibre boni ebi wasofudie nukulem asofufie sofo wo tie na no asam a na Anibre obi Anibre no nyonko sofo e wonanum wo pastor wo study na nu so bo se na Anibre no nyonko etie wade bu anya nyanya atake dabi o ti dia me kana se wani biri nipa bi a epiefiri wanum yes wo ye Anibrefo wo ye Anibrefo sofo wo Anibre church member wonim nyansa sofo wo Anibre wa church member sofo no sofo ni Anibre member na Anibre church member obeifo pe wow tu ya anya ba mabonsam a obe beifo sofo beifo oba de fa ne senka o mi adwe hanu mu TV no and try Anibre boni nti na ga na ehu ye ho ano ati azie Anibre boni nti MPP ni bi wini o friend say we o wini we MP woni area oye MPP ni wa wini nti obi ti area o wo sika obabo area o se papa na wa wini ni MPP ni to mo area any sini bi so wini e wo area bi MP enso akwa bi so mo de party ni bresam mo de mo ba mo ya na kwata mata de sini president so dem any SD any living ya we for ni jili kokwa so dem mo te wa mo sankrofo we mu a se papa no wa no ye NDC and o wini seat we etinka me develop areas me develop ni mo nyansa utie mi anu anu TV no woni brade Anibre boni na yawo adit na wo yo mamba pa na ko hwe obi how say Anibre boni when you want topic na si o to fam wi na be hunu say asem ni mu do Anibre boni no wo yo obi aye gidi no wani mrade a nipa ne wato abama no say o ye party B nipa so ye party blue nipa wo wa fam dia ye no but obi tie area o se papa no oti seat ne so no o ye party green nipa nti enya de obebo area ho no owo mo betimi di aboa pa sa Anibre boni wa ewura abam yes aban na aboa mfu ewura mumu yenu nyina wo mumu Anibrefo wo mu Anibrefo wo ntia Anibre na se woni bra abre wo Anibrefo adeta wo Anibrefo wonim so develop area o mo nto aba ma ho etu ko develop area ho no mo so so a enya de obeto aba ma wo nti wo ja ma ho na den e woni se wo Anibrefo wo Anibrefo wo ma me ka kira wo Anibrefo amandro ma no wo Anibrefo wonya Anibrefo anka anya sa odwi o mani nyina ho bom baako yes area bi asai area bi ayeye adenti anya Anibre boni anka mo nya sa mo wia no mu di Nsem Hunu achi eti Gyae Anibre boni ni Nsem Hunu Gyae Anibre boni ni Nsem Hunu ami ka se mi cha papa quotation mi quote ya ni tie quotation no kontomo awisi asundwe wo mu no ayesi afia nsamsam ya dan wonya hoto wakofa die bi abeto fie na adwun ehunamo hwe o papa bi kotu aduro ya na wie ye kade aben wo fie ho no ene ma we hu ho no emrante hu ho o papa ni bre boni eni die abeto wo fie ho Nsem Hunu bi o papa bi di ya mami ka se mi nchira papa bi di ya kite mi papa to min kai kura 1978 na papa wa kai bi ye fere Daxon okay Daxon okoto opijo koto opijo Daxon na Daxon ye chawa wo mpe debi et bien bisa yen kam ni be chawa de bi wa et se tetefo ni bi ni kan 70s 90s 60s no so obi koji sika duro koto Daxon enye jimi enu wajimi a cause ne hwe ka sa ba and so papa wu no ja Daxon no dia na be sika duro Daxon sika duro pijo agura petu o ka bi ne fa na agura petu aya no yi ka si bi aba na me fa nchire wom okay eti se ena wo so nya brade bi wani abrade bi edi Nsem Hunu achi etam kam be wo sa ka no hwe
hia na utimi fa nya bombo bra sa ka na wani abele wonne no oba na wo kra ya kara ketewa aba no ebedu tam obenyini sa wo no na sa ka we aye chanchama nti so ogi schedule di to sa ka we ya Anibre bon munim nyansa oba de mfa ne sanka kan won mu TV no fi oba de chiri kwan Quantum are we saying no can was cut your coat according to your size. Yes. Quantum are we saying okay the book of Proverbs now. Proverbs ne can say me at quotation na me quote in 17:1, 17:3. Okay. 17 verse number 1 no. What's in quantum are we see asumge wo mu? What's in quantum are we see that one? Asumge wo mu. Quantum are we see asumge wo mu? Yes ne fear for the body ya. Yeah, for the body ya. Wo kon ho ayema. Ewom. Asumge ni fear ho. Debi. Mante bre, mabo wa bre. And I'm a body be obi 2 year. Anibre body binti. What you be obi? I mean, guys, I mean, Papa, I'm only read the book of Proverbs chapter 8, 28, 20. Proverbs 28 verses number 20. Proverbs chapter 20 verses number 22. Bible in Gaza. Proverbs chapter 28. Bible in Gaza. Verse number 20. Was it your Onipa no kwafo. Was it onipa dey? No kwafo. Onipa ya no kwafo. Ni nshira bedoso. Ni nshira be dey. Ebedoso. Dinu kro wadwuma num. Dinu kro wadwuma num. We nipa no kwafo we nshira be dey. Bedoso. Ebedoso. What you mean? Unipa pen tamanya no hono. Unipa pen tamanya no hono. Ne hunya tototo. Ne hunya tototo da. Ah. Did you mean? Anibre boni ti ebi nya woto. Anibre boni. Enna ma wakwaya sakawa no. Yes. What implications in a watch no? Enna ma wo branda no. Oba de vanessa kan. What gis wakokum ma me agiska. Hey, my brother. Enna moja mu oduro body of vanessa kan wo mi adwene no ma bon se min kasa min chiro say 28 Proverbs chapter 28 verse 20 Proverbs 28 verse 20 what would the pano kwafo woni pa ye no kwafo na brabo na ni shira bedoso ni shira carpenter man carpenter so ye no kwafo carpenter work ni ma wi shira bedoso eridi ho ya o pentemanya no ho tele ni a o pentemanya obi di material braw ehu ya na she material ni bi ho ye tototo akwai material ni wotwa ene wanya afoso nya bi afoso ni brade afoso anya bi verse 22 afoso anya shati wom wani mrade anga besa afoso anya da be na be pamade e be wi abobbo bi aka se material ni nkaye ni da be de bia material nso da be na be pamade am obi aka se material ni nkaye ni oso odi padan wose oye dan odi pa ya no kwafo oye no kwafo no ni shira bedoso ni shira be dan ebedoso ma me hwedi sa bia ka sei anya me pacho me ba kwa abra mensa oba na odi bia pam eba so shirt o se na me fam pam shirt mfa ma da be na be ye bi bia tade neba ono be pam atira nkaye nka da bi do pentamanya no hono so ni pa no ho ye tototo so ni mrade a anko bi matiri odi bae anka bi ka hwe ka bia obi papa kwa jiske do koto e hwe ka bi obi papa hwe obi papa we jiske do to ka we there be satam no obi papa to we 5 obi papa to we 12 obi papa to sanya cars we bi jiske do koto ka we bi ene ka we di chawa wo mpe o wie no be tro akadenim adumara kwa she enya dom say arrow grass tap brano wo bia na unyi packet to Bedford o papa obi kwa jiske do koto ka sa na de mu hu ni nayi e ba ye bire bia atwa mu yes Daxin any Daxin ni Hasan buafu ka no oba no yanim edi so wo fa bi jiske do koto ka we bi na se di we ama we jawa and na check kasa wo ne check kasa wo ne enam nan kei bi buka si bi so ga ena obi jiske do to ka we bi obi jiske do to ka we bi a ena we odi jane ma ne ma di we be yadan ne ma di we be yadan Gyae Anibre boni o ni Nsem Hunu chiridi Gyae Anibre na ayabra ebetwam nokre ayabra yes ayabra nokre ma ayabra o enam ranta fum cars oh very good ay nice cars but ebetobra bi no saka no we esi so no eba ye no na chese hwe ya chobi echi I love my car ya chobi echi din egugu big boy Simanjole di egugu achire di egugu ho nhran kaboafo chocho kasi ho ene we o papa bi o wo fa bi giskedro
ekoto we bi eno wi no di we gya wa nipa na wawu no agu abragu wonso a wonya sa japade na di gya wo no wontimi fa mobra ti so hwa wo ba ketekete na check sa kola na nya 1 year na se ne wo ka sa piepie we mu ena say boys omo chesi nka so to bia wa body o Anibre boni na wo mu no to bia ko jiska dwato we bi ebe to be the 20 years ebe do no way I said Jackson ni ne di swabola eti boy no timi America hunu amfa so bia ni so America hunu unya we ya America hunu adi esi smali ben samba Mercedes Benz ufu sabi ama ya esema na bezo ka kire me no munya Anibre boni ni nsa hunu akiri di o yes tuka o munipa tuka o munipa na kan tutu baba shimun speed ngwa America hunu mfa so bia ni so sikani bre yes Anibre yes eni nsa hunu yes about the verse count amen okay Proverbs chapter 28 verse 22 Proverbs 28 verse 22 abone kasa was onibrefo what's the bad here onibrefo me na mtro babo no Dabi. me ye pretty bread Dabi. what's the yo onibrefo what's onibrefo opre ahonyade ho pre ahonyade ho na ohunu sa na sa ni brefo ni hunu sa ohia beba so ohia beba so because one problem betinya let you down yes one problem but come out to fam one problem do to fam say timwa obaye mobo my brother Gyae Anibre boni yes Nsem Hunu akiri di wate Gyae Anibre boni na obi tu na mo akobe aduro so akoji sikaduro akoji aduro ade apahunyade my brother me so bebre hwe ebeto bre wo be hu ade na esudi faso me na mka kira wo correct obaye mobo Moni mra wo so yes moni mra wo so Proverbs na some can be kai they all can 28 verse 22 Habakkuk chapter 2 verse 9 okay was onibrefo opre ahonyade ho obafo so apre ahonyade ho na ohunu sa na sani pa ko ni hunu se ohia beba so ohia beba so one problem betimi a let you down no be wasaba o zero Gyae Anibre boni yes Nsem Hunu no bituka omunipa tuka omunipa semo omunipa dabia ka so wa ben omo dabi ade ba bow hit and run no bo no kwa afan ho adi ba si bi tutu kasa ademu obi sika no wako wia anu ampam oba de fari sanka wako duro so ya nyama ka ba ko nyango Habakkuk chapter 2 verse 9 was one yo was it Bible ka say dua wa hira wo de onyanfa so boni do pemfa so boni e ma ne fie said odi ni prebo said you why wadwe say watimi asisi eti wo chesa wo kire niema wo kire obi ase wo ni wa oboa so be ni fie afi musuom watimi yu mfi musuonum watu agina Bible say wo koto agina bu ni obi akwani wa ma ofie wodi nkasasie anu a kire okwan bi anu abaye niema bi anu sika bi apia wonsam eti wodi Nsem Hunu wodi Nsem Hunu Nsem Hunu chiri Bible say nka nkira watu agina boni na wabenya ni wa ma ofie na wabenya ni wo kasia ma ofie wonnim de ba so oba de fani sanka ana gisi sawadwene awie se sawadwene ana pese sawadwene and then what do mla na dia wona amwa my brother men kase kedibi nkyerɛ awie asem ade ba ko bi very dangerous to say se wunya ya wo se abeso okay awazere mesi so awie ase tie nya tsaso me kache wunya ya wo se abeso da bi o kirem wunya ya wo se abeso how kirem nyansa kasa kirem hallelujah amen ye nkwaji sem fie yes wunya ya wo se abeso eni oh media minya ka ba ko pe me enu anu no me life anu me ni obi me enu anu minya mi beni brabri nya minya 10 billion pe enu anu 10 billion kan sawia asa pa another 20 billion nya singi rumbia mema na kiri sa we minya wan ka bi keto bi amia anu ewia sa na ti wunya ya wo se abeso won sa ka wia ana bo say yes e de na de braba on to ni bradia oni bradia efidi wo betom ubetom ana minya just mo me bra mi bre nyina de na me je funtie de na minya unya ya wo se abeso ewiase semno so unya ya wo se abeso ena ma mu kopie ba bia mu mpie unya ya eti saa ne sika duro for so life te okay odada
edi na ye da akokɔ na eye na de akokɔ kɔ odi akokɔ kɔ ya pɛ o se ne de waduro yi de me catch your plane we say wadu na njuam ufri na njuam na fe obekum nipa Oni nchieti nipa yo because unya ya o se abeso etu odi akokɔ kɔ ye odi akokɔ da wo na odi akokɔ kɔ ye na odi akokɔ kɔ ye no unya 1 billion 1 billion oh enu anu is enough e betimi aboa me wo be won so de fe kumodwan kumodwan na ma 3 billion e ma 3 billion na pa me word na me de ma unya ya se abeso no eno so ba wie ye pefe e peje o de level bi e fe na wukum na ndwie wo fi na ndwie na pefe o na de wo ko 5 billion e do 5 billion na per say ba bia do de o pes 5 ni amoa me 5 ni amoa me me peten obo hu na wukum nipa obo hu na wukum nipa obo hu na wukum nipa na ni wadomra na no nkwaje da hwe na asami wan to afidie no unya ya se abeso Habakkuk 2 verse 12 Habakkuk chapter 2 verse 12 was it there you chichi kro e wo mojem do chichi kro dia e wo dia mu ani blebo ni man krofo pie mojem wo na to aban ya wo busudiem wan u to aban u si dia bu busudiem baba mo ban bambo be na se so be fa nyankopon bambo be na se so be fa kristo bambo be na se so be fa kristo jai se hunu na chiri di jai se hunu no unse hunu ba bia ne nam no you don't am telling you today unse hunu ba bia wo pie unse hunu ni ma bia wo no unse hunu ni ma bia wo distress ni ba bia chow down here 7 times and I do big night do me no ko donko ayense hunu ni na ye ni bla boni na do kwa wie mami u jana hu pada fabisika mami fabisika usika ho also why for this government nkofo hu pada sa no mo ye mejimisika obi video bi asa ne me oh jimisika ana do nkofo ada no mejimisika usika ho koko ya juma ye akoyi jimisika me si wi aso nya ya usi abeda ebeso unyenye wiase kim ne fede wo ko be ya nko da bia mo nko no mo nko na anya no bade na so se mintum na tani baba afo papa bi su sabre wo su onim se yade bi bebo no na yade na bona kana to ama face ka du ntimi nsa yade sikana beto no efe o de ko yade but now no unyanya nka be for Christ but now obade for the sanka ana jo nsa no o ma fa wudie efitumi apam asem na ba wo nchan so aso asem no asem ni deliver and deliver in the blood of Yeshua amen hey wona se mi si adi na me ka cha no mi si unyanya mi si o si abeso aso wani abre na nsen ya kai ya papa idi mawi o me dia hia ses ye bo ses kira wo no wo obeye wo se no asati bo mu kro no na me se me kwaduma na me nyawe ya kakre ya wo se ne efe wasati etwam aza asati ya za unya ya o se abedan abeso unya ya o se abeso eno bi peba ena me be bia du ne nya baba ko mienu miensa dia eno ano ena baako na hwan ye drama unya baako yi akire yi hwede o kire na me dia urade dome urade boam yo ya furi yo enya na wo yigui se fe do so bompoa fe do bompo nje se wa start ye dey yi bi go anso na wo su bompa ye se uhia ba no yankopɔ dumu bia ife de wa start yi bigu jase buso onu ama be me fe wutu bigu oba de mfa ne senka me se Gyae Anibre boni ani se hunu Anibre boni adi se hunu na ba wo na se fe wujimi nso na wonim se wujimi waje wo se wo yanyansani the Bible say due okay say due wa kese the book of Habakkuk chapter 2 verse 12 was it due your chichi kro wodi ebem mojem uya no akwa Christians chapter 4 verses was it your chichi kro wodi mojem not to aban abusudiem wodi ebem abusudiem was it share emfiasa for ready emfi nyankopon chan sa o man yu adwuma bre ukoye adwuma apesa brema di hunu kopema adi hunu my brother my dear sister nene wadomre nene nkwaje da asem na ba wonchen nkwaje sem na ba wonchen mesraw bomoden na se wadwere wonye me bim udi nsen hunu bi achi eni me bi udi achi amoa hwe bia wonenam udi nsen hunu bi achi wonso aya san sese aya za ka first na kai no kwa for pa be se wotimi nka no kure Anibre boni ba wu mu a ma udi nsen hunu to kind the book of Christians was Sankafo no was Sankafo chapter 4 Bible say there verse number 6 who dey Bible was Nsem Hunu wom was onipa onsam who can we are Proverbs chapter 23 verses number 4 to 5 okay ensam Hunu wom we adwuma kakra na
Nyankopon nsɛm hyɛ no ma nipa de fo. Yes. Sɛ ne Bible naka no. Yes. Proverbs yenko. Proverbs chapter 10. Me part of verse number 22. Quotation I can. What's it? Everybody shira. Onyankopon so ɔno ni nhyira. Any other four. And me nipa den. Or the four. My brother. Or Benjamin for being come. Yɛmfa bi nka pa wo pa fo nya ye. Yes. Kona brante so aburo bottom ye gu na chi. Na me ti sinsɛm fam. No yi bodyguard. No pa ya go. One cedi nti. Na aburo bottom da obi nyonko achi 10 series. Bizanso ojiwi a hin oda konkoma. Market. Oda patasi. Tanka obledwuma. Yakopon nsɛm nhyira. Ye di Yakopon de nsa beto so. No beto nhyira pegu so. Yes. Ama de wo hwɛ na so abam. Nsama humi wom. Nsama humi ye wom. Yes, nsama mienu. Nsama mienu a. Amama. Enne sa na amanyofo ye omdom nsam mienu. Omdom nsam mienu ne didie. Nsam ye left and right. No mu di nyafu. Nyafu nyon se bu nyina ma sie fi soro aba fam. Ama sie fi so. Aba down. Se bu nyina ma ba down se na yesu ya tam ni. Se wo fi abate. Kokoko. Hwan ya? Na di ostesoro na onsi fam. Fam. Oba wonchen. Nu bedidi. Ye nu bedin ko. Enne. Munu nkube nyina abo. Ani. Omni edi gobe bom. Enne gobe. Fufuo nyina mo. Masia ba minim sa mo. Muna mo nyamba wa choba. Minim sa choba nyina mo nyamba wo. Ade na mo ya ndada afo asa. Eni brebone. Ti mo nyanse hu na wa kire no. Ya mo ye ni nse hu no. Fos de mo ye na da. Mo frusro mo nsi fam biom dabi. Onse mo pay enchentu minti. Ba onse mo sifam. Na na de mo ntimi nyono mo yo ntimi de mo ye nyama dwuma. Anya permanent. Dabi nche yense hu. Oh, okay. Cause adwembo ni bo otrim. Say ya di aka frusu na dabi aba na besi kwato ba kwa fufuo dia. Ene na hu say woni ya achata de ko nhia ni biem. O me talk dabi go babiom. Go jango be hu kwasala. Dabi. Hu na choba nkwaji fufuo ho. Dabi. Gyae Nsem Hunu Gyae Anibre boni. Anibre be mani abre Ghana gold. Mani abre Ghana diamond. Mani abre Ghana japade. Hey, enti wasi fam no. Ana mo yando kwafo ana mo ye hunu. Anwenyo fo mo de no no. Babu na kasa to waka asama waka to no mudo. Nsama humi wom. Nsama humi ye den. Ewom. Nsama humi ye wom. Yes, nsama mienu amama obrane dadiri hunu. Mo bi mo pa. Se kokum nipa men transe mo bi ndana okela no nya contract killer what did they make an answer it is sanka bi betia hwe ni mamu yi a ka woni ye bom pa mo kum nipa no e sanka ye chi won a ye mom ko hwe bias no ko bias no omno de da cancer kesi mu no bon ti ka uchi killer no a no tro bias na mo jeli bias no so aka ho okay ti jeli bias no a bias no ye che bias no a obe Gyae paabo bi wo ye be chikila no na kila no kom na ba ya nsa ko bo pa foforo okay diska no enam so kum nipa no di nya yenti no o chese o yusu ka wo nwe no o de ba boss si adwane o pa ko bisa MTT ko bisa ka sa bom krofo adwane hit and run cars ko bisa ka sa ama travel rough man krofo nyama kwanhia wuwum bekum na boys CB aboma ma wom tim na katim aso ye aso ye party no gum say ya na hunu tuomo anu na we obi na anu kwa we video bi obi send obi anu me friend say we friend say bottle we wonu wie no a to obi etikọ pan okọ tikem no ato bottle na bo oba de mfa de senka amen Bible say Gyae Anibre poni Nsem Hunu so ani mrade an kan hye kaba fun we atade e hyew ani blatade fun we hwe Nsem Hunu adidi by wa skete hyew hwe skete hyew se nyi ni breboni na ye wa wadi abre mema ni abre menti hwe de wa ye ho atade hunu kwa so hye wo mu ayi ni Nsem Hunu na wa hye no yes ani bre na wadi abre na who did Nsem Hunu no ana me kana ni bre na ma Nsem Hunu ma wudi Nsem Hunu yes wo ya so for ni brade e piefu ano na kan kwasi asam oh yes na kan kwasi asam e piefu anum ni bre so ni mrade a
ya woni me bebre wonu a wo yo bi a wo dwene wo ho na hwe dia wo ye no a wo mfa obi asem bi asabi woni tini woni tire woni ne nan dabi eme wanu eme edua o ma wo se dabi ebia no be hu nipa ba bia wo gina ni nti ane wani bre nti ane wakofa asem bia nya asem bia da ni duawa aye dua wo betua wo eyi wusim but wonim say ni bre wani mradia ense bi won ma wo ignore oh yeah ba wani mradia nti ana ye dua wo tua wa no na ka yo ka unko na ka ye wo unya dabi unsanka dabi cause when ibere ade ye fa mawo oba de se men kancho fa mawo ne di hwo ye papa Proverbs chapter 23 abante ba bia wonam no sika no obi anya bi pan yo ba bia wo gira obi gira ho ba bia wo twem obi twem ho yes yey ye wadam no ana me cho se we cars we mu no na sika fo na to yi bi e kira no nko no he ni ye that's what do you kamani no akwaji adura obi so dibi obi to we bi and na wo de yahwe nye na we wo de yahwe nye areas bi na wo ka we ascend so pen when you feel pijo be na catch your first net travel from Ghana to Nigeria first now ko Tama station na ko Nigeria ko agege straight and saka wawan hwe cars we mu hwe akwabi kwaji sikaduro satam na ka ba fa Carina Toyota Carina okay Toyota Carina kwaji sikaduro na tefa so na de mo bi ehun so aji sikaduro ni efe odama no okasakasa okwa no tim agei si ke bomanka ka Carina nne asema dana no ena mo bi ehun se na okwaji sikaduro akoto Carina Toyota Carina kebomo akwa no je ono de saboti kai kebomo anka Carina ono akwa kebomo anka Carina ana mom na kwanya dam peka se ziwe asa wemu me ma cars bi enti so wo fa bi kwaji sikaduro ekoto car we bia na odima odima den ona na bi kwaji bi si sanko fo we mu nyina ko we esi so se de esi su ya aba mani abere ya obi mi kase to we bia wa yamfum so but obi fa kwamboni so akoto we bi go wi odi abedi Nsem Hunu ni bre money ni Nsem Hunu ti topic ni Anibre body ni Nsem Hunu we ma hu sa na beto bre bi no wo do ba hu de che we mu se be ba ma we abaye low et se ne wani bre we ni bre we na kokum ni pa we hu odi be hwa wamu na ababa sese yo we do we ko bi pe bisi wai na ya odi ama famiko taxi na yamra u ya no be yu ama me ba me hu de wa ka famiko taxi we go bi kwaji schedule we wi ekum ni pa we hu we bi ji schedule we hu na we baba hu de yo we akwe chatri mbekum ti chedi chatri rofo papa say wo hwe dancing no na wiye we na wiye ebe chen dancing no I'm telling you say we the otalfam se cotton men ka se utobia wa yambuzo but men fa Anibre boni enko ho so be kum nipa no so be fa kwamboni se bu nua anu na ne boys bi ni na mu ayaza omu ya no se di Nsem Hunu tuka no nam kromwa traffic cross anu wa wure red aso no namu no dia bo bi do bi di hia o te kwan chen sabi de be obedi edin ma no no to nsuo no dia bo nsuo uraba no bi dia bo fra obi dia ko bo bi obi di hia edina wu keke mesi munya Anibre bo ni Nsem Hunu ate na de mo ye ebi manya bi pen na me just say ebere bi beso no na we sa be na why old man unya old man so na wa call how bim ya de bia bow ama sa be fe we so nu mfa so bia my brother let me tell you something kachira cars we nyina achi no u collapse ya ambulance nya do batu asemu obi ovie on tobi ni na adwen ko
obi wo vie oni bi tade na odi Anibre boni ekopere ho ka fa to ambulance mpo ene to ambulance vie asemo oba de mfani senka amen me se Gyae Anibre boni ni nse hu Proverbs 23 the Bible ni kasa chraw verse 4 me se jani me wenya be DJ wo kola se kim ye be we fru ka nim ambulance de be shem atobi de bi obi oni bi se aban to no yusu oba de mfani senka Amen. wo mi adwene Amen. mo adwene sha Yes. woni mouse eni Anibre boni achi kodi se ne mfa kodi nse hunu ona abre apesika nya no on fesika ni nse hunu dabi on fesika ni nse hunu Dabia. on fesika ni nse hunu Dabia. tie Bible Proverbs chapter 23 verse 4 4 to 5 emri mo jeni hwede wa mmiri wo jani pa hunyade enko pa hunyade tie stop tie topic no What's the mmiri wo jani wo jani enko pa hunyade enko diewu enko fa kwamboni bi so enko pa hunyade na sa hunyade na odi Anibre boni be pe na odi be di nse hunu no tie na wie ya what's Gyae Hunu mu yetridie Gyae Hunu mu na chew se menya wayi a me de kakra de menya na ye ka me hyibi na me de bobra na me bu me tufu se wunya ya o si abaso se wunya ya o si abaso Yes. o se ke wi na bo se o se nyi enso na fe drag na twetwo nketen na do ko ba ya yanko sa benso no wati mu de ati o si ase de ete fe de be ka bia na wo ye dai o yo o ba de fa ka ba enu enu TV no be bia na no nya Anibre ba and then confirm be good TV so bebre no one and crofo ball pro oba de mfa senka Amen. be good TV so bebre e diska duo chasing crofo nyama na first nanka sabe mani mu a e fe de first nka beti yes a lodge na nke secret society obeti yes Freemason secret society and I open Apie. and papa first o papa if maintain me read na you if papa we so we o ka crowd and and then o shout to be catch us o ye bi first yetin lodge this man this is e cho be wi ase adu se wi ase ye e wi ase ye asemo hallelujah Amen. oba de mfa senka Amen. pomi adwene num Amen. e wi ase ye emri mo jeni hwenu amiri wo majani empa hunyade enko pre hunyade bi Gyae Hunu mu yetridie Gyae Hunu mu no ana wadwen na ye sa wodi wani besi die ni hoso wodi wani besi die ni hoso hwe ahunyade efuntaban etu so akode etu kosoro eti kas ni bra na me ncho kas no enye se ka ni betu debi tio ne bre betwam twam se de tie biara ti na me ka cho se obi kwaji sai kas ni ma me fanchan grofo me nka so me waka me ba me tikam me ni mra de nti me sofo obi a de ne ka na bai Nukurema. pastor cheti kam pastor mensa tikam Yes. yenya de bai oba de mfa ne senka Amen. wei ukoko briwani uko briwu mojani uko ji we say we obi ji sata me ba wei obi ko ji sika do koto we bi eti bi me say obi hwem sabe wo su oda papa bi olu ebi dampa su because sabe sika no we say su ni nfa so say ka be ka wei what driver be na do we be manu odi be adwuma odi kwan yento area be hina we so one be to wei Kana ngasa ne ba bo. nti sa papa bi jiska do ana sa be wawu no agya cars we bia mamoa we moto ai na mbenya what the criteria ne say la show di wendu be sisi asa eti we opa enye ebetu ye se betu ayira o ebetwam etwam kana muna we hwe ene si we ye say increasing grass be bia ka ankodo ene se eko isi waye dwuma yenchin ye say nchin na fa yeah nchin na fa na kako yeah ade esa be se eni ma ye nwi ankwa na fa eni ma ye nwi ankwa na eje kwona jausi be bia no anu esiwa obi ama ho jabidie kako mamone Chi. ngema yewia kwade se elodo obade empane senka Amen. we asemo we first in kronkro bis we tu a we yaba yeze this a next ba ko week penalty ba ko pe eko
na bag boko na tie na ko no okofi gise da sende ah nti wo fa bi ko giskedro ekototo we bia esiso papa mi ko masama ngase ah wey ebesi so na we na ekokede pa da me di bi moment pe o ah mi se papa wo bi ni papa wo bi he won say we kremoni dia he dia wa cho Ozi Allahu waidu Allahu waidu Allahu waidu Fizongo pe asensi suda esisu o masa first class we mo nyizo you ti no tite kwa sa school for ekobo be bi wan ekobo a eni yesinsen wen ene ti bi kwa na ogbo won ti bi si no se tumi kan wa chesi cause no America check da ogbo die we mo bo amen we mu nya asensi su pe na ko biru mo jani akọ gisikaduro so obi gisikaduro to we bia onya mobo aye mobo a obi gisikaduro to we bia onya mobo obi kokum nipa bi na odi gi we bia sabi na ni nwi nani awu bi kokum nipa na odi to we bia na ni nwi kokum nipa nsa ne kwa ti sabi na ko gisikaduro kum obi ani to ka we bi na ne ka we hwede ayesi hono a na sabi na ki ni nipa nanka sabi ko ti ase ka oni de woni mu ebe pi ogana ekebie ko obuafo bi ana bi oba de mba ne sanka me si hwe Anibre boni twofri ho yes na twofri se hunu yes emri mojani mpa hunyade enkopa hunyade bia ja hunu mo akiri dia hunu na cho se ena me kwa ko peska ukop giskadro me ko gig me si unsan unya ya usi abeso unya asi abeso o odi akoko beteso uye na ukun nyan ufi nyan na fo ko nantwi ufi nantwi na obekum nipa finantwi na obekum because twi kasala makache me si unya ya usi abeso kasala ba ne sanu a na fi adrage o sa wachi enye no body emfa ne sanka amen tu saka efe no asati efe eye spirit bowura musa na ma wudi nse hunu bowura mu Anibre boni no wudi akire na kopie bebe ye mpia efe ma wudi nse hunu achi wudi nse hunu achi body emfa ne sanka amen Proverbs chapter 15:17 Proverbs 15 me put some in the customer chira verse 27 what's Proverbs 15:27 ko what's emimu faso perfo emimu dan faso perfo emimu faso perfo o sele fie emimu fa hwe so ukoye mim na de ko pe bibi Bible so be se wo fie daachi na de ochira atade ne betena Bible say de ochi adamude obetena se so ko bopo bibia be faso bia no kwa kwa so and obi timpa boati mi baso ni pa bo den no obi ekokum ni pa boto the book of Amos chapter 6 verse 2 verses yes Bible nti obi kum ni pa my brother I dey na Amos chapter 2 I dey ko tie fam o ko ji pedro won obi pa bo we bre babo ena Gyae kan o si mo ni mre mpa bo no na ke enko oh yeah enko yes nyes ada samneti sanity Pabua bi hu so obi hye bia ni wadi bre enti ba bia ye nwura ba so wura na dia ben se hunu bete obi di bona ya se keke wadi bre ya ayo ya edu ko pe ba bi ko wura ba bi ye nwura bete bo branta ya sa so kofo la triple sa bete we ye ni akire dabi bete ya draw bi a wawu aniti yes skeleton ani bete hook no na dia skeleton ya de bobra dabi body evangelist asem amen me say wi aso unya ya wo say be so unya me say sat fatu trim wo yo ba fatu trim yes wo ya branta fatu trim yes ge bweni dada na dan kwa unya ye ntu fu sabe so wura mu wi a bo se fu abragu yes if oba wachi enye ye baby what sell life what go waste time and then what do mre amen na no nkwaje da asem na ba wo ncha tie book of Proverbs ne ka kire no Proverbs chapter 15:27 no verse 15 verse 27 emimu faso perfo we are no akande me so Amos we are akande mo 26 no o se emimu faso perfo o sele fie wo so obese wo fie da chi o na de ochira atade ya de o jihad koso obetena se Amos chapter 2 so oni ya kasa obi atade ya ni ntia so obi chewa de anyi o obi anu no di akire no di akire wow
dia bia wo de be ma ni bia say yewe ma bia no na odi akire ana me say obi ma obi bi dinti obo nkwase apa bia na yedai odi akire ama ne di sabi kakra odi ma wo to bibi dinti odi ato wadwene ato nim de eti aba wo di Nsem Hunu wani brade yes wani brade wani brade wani brade papa and no ba te bi hwe woni bro no ane ba ono ane ba ono ba na nsenya wona aka so ba nhedwa o nchen eno so hedwa ni bi o nchen ene no to wa na che so mfani memegbe fe wie che wasa wo so akofa bi begudie ma ne na che no ha nya wa na so ba ni hedwa o nchen wa hedwa no o nchen wo to wa ye ni bi o to na nsenya akofa nyem wa fa oba ni nyem ni bi abegum how wa ba weni ba ba me wani brade and one mu TV no and try kura ni braba oba de mbale sanka amen o mi adiri ni amen tie ba bu ni kasa kira me pacho Amos chapter 2 o se dia ba samu verse 6 o se dia sebra di sie di mpabuanti Nsem Hunu mi sen nti mi na so twen ni ba kum yenu miensa adam ye ni bre o ya me na ya so twen o no posa so twen o de wani bre chie no anya de obedanya so twen da se o to o tren ni de o bitimi to nipa di giska ke kotoka empabu bi be shanti wo timi to hia ni yakoto hia ni wa pabwa because tie wan ya be say pabwa ni nkwetiro to yo because ahonya ni no nipa no koto no no wodi no kodi ye no sikaduro no koje ye no de odi sika ne kwaye no oto mu niema to pabwa ye dai eti obi hu fa so pe hu pabwa hyew nyeso pabwa nti na kokum nipa na wo ko pesika bone no a hwebi na de ato pabwa hye na ko poso men kan chose eye guest the yes ati eye boni kasi muso di wachi na no adomre na no kwaje da oba de mie nhira proma omo ni so ntawo tom papa boys de bi mu ye na nye ni bre boni de de oye odwum nkati awa woton nkati no ro no udi guguntafra ani bre boni de choba wo ye de bia wo be kono na de body afrem no ya wo ya fram da wo onkoto si ye body so da bi onkoto si ye body so da hi be kono ye wo we ye de si ye de gu adem na ye de net akata so na unu ko o ba so ope body de do yi na o se omun fram e ye hu ne wom fu na bre banchi raw na ne de ngo afra ene ya wa anti from na da hono ndu ko white one da o se banchi when so da hono o se ene ya body de hey on kwoti si body da bi da be na mbesi body de bia fufu ko akodi fufu ne ngo banchi ne ngo ka jesu di fufu nyo na ayo bi bone sa nye ni bre bone na ni bre bone nye ni bre bone ade na sa ni bre bone wo ho ni bre sa nye ni bre bone Nsem Hunu aba abra bomu a sa behwe na ma ade ye nkwan de bia ko fa na mni free o ni pefe unu obi aye one ana nkuko funu ayenim ya de ekun won wonti de ameka na se oni Potiphar mabi aye one omu wa no to ntimi nto de wo no to se wem ana me kokọ no be 10 bi awuo enti no unim de ye wo no akoje ebu Potiphar ma no so kwa wa kotu agu eti security ma on no de san kokọ no de ama ma me no de ye mutimi kumpete de anye nkokọ anana wa na no akọ bi akokọ bi oyiye me akokọ ni so ye se ne sia no akokọ nyakoko Debi akoko ntesa debi ita akoko no egoria debi a poti nkoko so so ndi sa debi wa ko choba akoko nsa da eji akoko nsa debi petensa kokọ nsa so cha kokọ ni penye ne pepeti debi ku pete dia franco kwa ka chose we akoko ndi open sre ne sre we yese onipa so we ni brad ntinu agi pete sre dia da na akoko ni brad ya ka ba wi pete asemo ya sibeni eze wo ko choba wu se o wi nkoko ntitu because oyi we no that way so we wa bobo na chiro to ni brad ya kaka gasia no pete na so mu butu pete la mimu fa so pefo o se ni fie babu so hedan o se ni fie na do chi achade ya no obetena se to obi ko pa de obi timi ko fa niema e beton ene mo ton ade no timi ye 1 cedi o se
5 cedis. Because untete so me say enye you know how the unim fefe say ade na 1 cedi and ye ho bone sa ne kasati amanyofo bu ye nkwasea mo so mo wodwo mo so bu ye nko ye bu ye ho ankwasea ye se dollar kosoro eno so we pejade die we pejade die ama wiase Ghana ye hu ye ho an da bi enti ka obi nko na nka dollar ni nya bebi agina no a no mfanya politics because obi ka bi tia na bibi atwam say na mo dollar no kosoro me fa dollar no kwan be me pa chaw enye baton da bi ye poma ni ye yo yes e ko bi nkuna ka dollar na hangi ba bia hangi no a hangi ba bia gira no a ade na mo ye oboni sa ni nyina ye ni bre boni ni Nsem Hunu yes ni bre boni Nsem Hunu we chire ni sa ade ni nya de papa da bi ade na man ni madam na ye untimi nka me wini aba won me wini aba wo bre wo yo sabe mpraduasa obi careless bi wini aba no say ye di odo na eden edo anya sa ya fidie we tombi yes abe tombi usu be tombi because se koye efidie ebi ato party ni bi okay entina na obi dum so ba pe na obi so kasati obi because obi di politics yes na mum sanka ye na ehun say ye fort bi na aba na di tu mu a ka na obi so nka bi ntie obi sa mum ye mfa odo ento bama ye hun say e bia na dowo ene enye bibi ntie dowo say ba be die enso na hwe bibi hwe omani so ye mai enne ye di nsam ene ye de kasete ye ho na wei say na wei na say etu ba pe no so beto say fidie pepepe ni bre ni Nsem Hunu ntu ba say folk kan Nsem Hunu nda okay kan Nsem Hunu nda bo say be wi chiro beto mu bi na fe wo so obi di bi ka bi chiro say wonti preach na say a hwe no TV no body mi adwene no wo da won so da na ti okon agima ase wanya wonti ma se da obadi amfa ne senka o mi adwene no Bible ne kasa kira wo yes some Bible kan mu do the book of Proverbs Proverbs chapter 20 Proverbs 20 verse number 14 do ko to ade ne ka kire nyongo se enye ade 1 cedi no o se 5 cedis o se enye enye umia wani na onya 25 cedis no na da no ho kope o to mo no wa no mecha no o di man say o me demand 5 cedis yo the when you new o me you ya dey offer 50% me o si onu ase enye sa no to no na so da no kope so tua ka wi na da no kope na ho wa no si wadi usunkunim tese wo wagimi wa wi nu wagimi ade ye ho boni sa ade ye ho boni sa ni nyina ye ni bre boni ni Nsem Hunu when we say ani bre boni ni ba we Nsem Hunu say we chiri and wo wa no say mecha no ti biema bi ukoso ya bra bomu a emanipa ebe kan me se enkodi sikaduro bi achi enkopa die bi ne na betwam anya temne ne betwam o wuti wa na latest one aba the for dia na useless no correct na useless Proverbs chapter 15 verse 16 Bible nkasa what everybody so ma de ketwa onyago se ni suo mu dan and ketwa yes ahonde pia o hawo ye dan ewom ati wow ati mesi wiase no unya ya o se abesun o hwade ba ku ye meka wa ene obi ti se bibi ebrobo wa hu aye din kakra no wa hodo right is $1 no Yesu bana ne de $1 ni ti da be no man gan ye be trase ba kokko divu apen ba se so kan kwa ne ko ya ye kwa we ho ye kitesika wo ye hu o se sa he serious o bre papa ombe o bre papa ma ko China pen o kita $1 my brother this is our bank as no tinya ko change to China Ghana upa ko gina wa dokun renchen na di line no so wo ye na number 18 na de $1 ni sei abeka cho se chele hami aneba ani kala gbe na o hey $1 minim di obetime yi sa $1 su na free yemu yasemo hayo eno ni ye no yet Ghana idi yenya di ne aya diso amayen ena do to akrante se $1 kosoro
Akrante bra no. Akrante wura. Say dollar ye den e kosoro. Ta akrante box e bo kosoro. Akrante no fupi. Akrante wura no ye dollar na to ho. Akrante ho na ye no. Akrante no na wura mu no. Una ma bubu haba ma na we. Ja kwanche kogunyi akoya chene enya akrante a. Ene dollar na ka bibia. Ibia na okojo so ese dollar kosoro. Johnson na okojo Johnson. Dollar kosoro. Inti ya tum kosoro. Toilet na okono. First na ka once in the na ko an. Wo bla sabi yem fa dollar ntwe toilet. Yem fa dollar ntwe toilet. Dabi. Ade na ni bra boni ni se hunu wo ya bla bom sa. Adoso dodo. Ba ko preach na wie na me pe ba bia Johnson. Yes 1 cedi. Ni me ya me Johnson 1 cedi. 1 cedi. Mo dia. Ni ame Johnson a ni ko hwe aguo no mo sa je 1 cedi. What of your 50 pesos uko yepia 1 cedi. Ni ame Johnson mo dia. How? Na ga bodu tisi papa di preach wie ni. Kanya mi sama wie pe ba bia Johnson 1 cedi. Ni ame Johnson 1 cedi. Ni ame Johnson so 1 cedi. Ni Johnson wo dia. Proverbs chapter 16 verse 8 no. Verse 8. Three ni mo ade ketwa. Yes ni no ba pia. Every three ni kwa so. Ade de bo enwo posa. Ani breboni. Ni Nsem Hunu. Amba so bie ni so. No bia hodo aburo. Awo jese ode aburo ni sie. Yes. Na se bro short a. Mo yini dia ba abontene. Amane bo aye dene. Ama bro di boy din Bible said no me be kaw aburo wura aburo wura yipie ye aburo bi pie tam aburo boy din sa abra na me bro ni mpia bontere na wona di won ye sie na ninwu ye Kristo ni yipie Kristo fo mu na di aburo na sie Bible so di sie Proverbs chapter 11 verse 11 verse 26 o se di okra na bro no di odi na bro sie no enkrofo to me no enkrofo e den atomi no be kaso na nshira ba di oton so nshira ba di aburo ba o ye den oton so tama ye watche ne buro wo no ye buro ni pie sabu aho kira ba nto ye buro ni pie se nkrofo nto na do no ahodo Bible say curse na benya nuabo na benyam no chogu babu no atraso dem na obedi ye hu teachings na watie tiwe po ba wo bo ni hwe ani brebo nya na amu kan wonu TV no o de enfa san kam amen do kwana bro no wa bra tama ye ye buro pie na buro no bo aye den no enkrofo dome no insaba de otonso da ba de buro ni ba ye ho ache no yi na buro pie do papa chiri kwan no o hwe ni so so be so ye ni na do di boni achiri na buro sie no boni ba so boni ba wo so me na mchogu babu na bi si Gyae Anibre boni ni Nsem Hunu achiri na ni wadomra na no kwaje da me asam na ba wo ncha ye o gini kwachire na me se wiase wunya ya o si abeso me se wunya ya o si abeso eno bi ntu kwan ko Germany not Ghana na me kodu a me ahia ena wa unyama wo ye ho obi nko US no kura nyame mu pa kodu rafi wa bo wa sumu wotwe ni brebo ni ntiwe de wonam sesi a abo wa sumu wotwe Nsem Hunu tedi brebo ni ba wa kwamu a because fe wonya ni nyafu yes tudu nsam yenu ya dai edidi Bible se men kan Christians sin chiro biom Wasenka 4 chapter 4 verse number 6 was it nsam ahomie wo mu no nsam ahomie dai e wo mu no nsam ahomie no ko Proverbs chapter 13 11 nsam ahomie wo mu no eye ese nsam mienu amama obre no hawom okun adie bim enso ade na okun wo mu no enya de pa yes so tie ni a me madwuma me ye se me sofa wa adwuma ni mu a eya adwuma pa na me ye hye ye but no obi kunu ho obini mo je ni wa de bi oyem ade no oye no so nya de pa yeah brother Bible say twa wo ye papa nyesa e kan wo to se kebo unya ojefo da ana dwi mi hwejefo ma me tutu mani na kopie na zia ni mi zia so ona na dwi mi sraw se hwe na chi kwano pa mi sraw awie mi sraw anwumre mi sraw enom na wabrabom hwe na chi kwan na wi aso unya ya wo se abeso Proverbs 11 Proverbs chapter 13 ahonya de afri ahonya de afri de be ehudiem na topic ni say Gyae Anibre bone de Nsem Hunu achidi ahonya de afri de be ehudiem una unim bebia wo ba obra ne ko eswa ahonya de afri ehudiem eswa adentira
na do ni saboa no no kura kwan so no e ma no do eso yes mu bie wow baba o weka bia na ni adwuma na kon no ye oboafo but wani bere boni ndi on awie as now for say wo ananka wo ye adwuma wura as no would mean say weka na ote ho no na ma sabi otimi kokofa customers ye dai eba but ni bere boni o wakwa mu nti no wura fi kokofa customers ye dai eba no so wotie mi na mo adwenya sharp yes dwene di okofa customers ne ba no uti faako no kofa customers ne ba oyo weka dwene ho yes dwene ho oh wo be ni bra ni dia ketoa bi na firi ni ma no ni sa bre ni oni bre fuo bi nso ade enso no ni bre fuo bi ade enso no onkai enne no kai odi man ne uyi papa no ni man ne ni papa sani ba ko ba bre papa okay odi man ne no kai se wa ye ni papa ade ache so pa onya hwema biom bebre oni kai ni bre fuo bi ni kai no Nsem Hunu nipa okay jimi chankwasiafo be edu onu ba ko fo jimi chankwala 300 ni edu akire waso sadi pa ko no oyensaye nipa wo fa akofo office village odo abetra krom a edu akosua driving so do asua driving enko gina station kase wo fa nipa bone because car key na kura wo no catch enam wo fa so na car key ni be kura wo okay nti so trasi achi na the key shem na ye tanwe a case man yes kona kan na uchi hwibaro case man hwe no anka wo fa wasambone na de kura wo didi ho no you're very careful yes about the emphasis and amen omi adwene no amen say wo na wo tiemi ye wa ma dwenya sharp me se sa bre wo tiemi a me se wo nya ya o se abason yes wo nya o se abason o wo se kewia na wo ka se say nya bia o me de kakre we sa na nkofo bi di France no no ko wie ba bi en so mo ko upgrading kwa ba upgrade na mka chero ba o miss ba du ba kopie ba bia yempi ene no wadom na no nkwa je obade ngo sra emra wo so emi adwene ni yenka Proverbs yes chapter 20 verse 20 21 verse 20 Proverbs 21 verse 26 na ademudi esumbo o se ademudi a esumbo eni ngu ewo nyansafo tenabia eni engu ewo hefa nyansafo tenabia ye quotation yi tie ademudi a den esumbo ye ka ademudi enya Bible debi o kai ko English na bo se ademudi wo enya se Bible so precious treasure what nti ye ka he's talking about the japadie exactly esumbo nti twi no onye ni a obeka ademudi na won nya bribe enye bribe ademudi esumbo se wademudi wo so ye se wademudi wo so anga se bribe wo so odi azie edi academy wa ademudia na oka wademudia ye wajapadia edi japadia sabre wo pe no wademudia sombo bible say ma eno nsomobo kakra na wo ye na efirimu ba no padwuma yo na nsomobo tie babo ademudia sombo eni ngo wo nyansafo tenabia engu tabaso engu ya we ma wo sra baso na wona adi apotre eni nyamesuro ehwehwe no enwosra ne beguso a na kwaje sadi nyakopon nsam hira na mani by the for the same quotation na abam osi enwo ebaso enwo so guso na okwasea de oseno okwasea de oseno enam so de ni brenti no obeseno Proverbs 21:26 Proverbs chapter 21:26 obi wo ha o se obi wo ho a na ni brade kokokokokoko obu wa ni brade kokokoko oba bi na ni brade kokokokoko wani mrade anka nche obi kunu wani brinti uche obi kunu pani de da Jesu obi kunu no obi ni ku abobra no na oba we you can the book of Proverbs chapter 14:1 no Proverbs chapter 14 verse number 1 bani brefo we akobi kunu obade asem tie babo also obanya nsafo no a onu tia wade ase no a wo sine dan oni ni ku abom no mo bobra dwuma oye on di bi support ni kunu won timi ato asase si dan
Obakwasia bi fi o de sabedri no abedwire gu ma na wade ni ba he basa papa ni bere fo so ka obi oka ho unhya o yire ni monyam unko ma o yire na ekọ unyo bi asabi ubse ni pemkurai anka wadwuma sai anka sabi nkese ka utimi hye o yire nkurai unsan hye o yire nkurai abi sabo yire di yire atam adan uhwe na ye won krofo bi so a uka baba na awra ho omo ye nkrofo bi a ye friend won hie ni stubborn proud o hie ni okokwo o mo ade hie ni stubborn proud okay the book of Jeremiah chapter 22:13 okay Jeremiah 22 verse 13 do fa okwan entere so etichiri fie no odi nsisie esi na ban soro no man nyanku ye dwuma kwa onfa na katua ma no wan kwan bi mu nam so ni pani nuye sisie obejusu yusu ubebodi yusu kimi wiya na yere o wiya ni boni ani na adwuma okay to wiya no papa no ta de ye masam o wiya ni o se ni brebo na chinse hunu di akire aye o yi sponsor o yi bob biam na sa de fages say wiya no sa de fages oh no sana baba bi so tie mi sabre o yiri so ne yiri kwa so nyina kwa okwa nyina to de yakwa no mai enye wakofa akran time nso so kofa bi but driver no one ne twempranti apeti so okodanka lai momo okokwan so prekope because wan kokwan so o timi kwatwempra bia 3 and when TV no edu say na mu ya dwalai na nka men kan kire hwan wana be ka kire twa mi awukro keke simple udum TV ayede oba dia mane senka amen anu we nyina chi wonma no ante hoye o ka sinya ko pote so wan go school wa oba no ma hoye ediagu nkwase asam so on tia say that can the book of Jeremiah me don't want asam money o be no wo ediagu bone so hey ma wajinya sharp oba dia kasa 11:15 Jeremiah what's me dofu hey Proverbs Jeremiah chapter 11 verse number 15 me dofu dia samoni what dofu e wedi nsamoni e dia na wo ye o me fie ko so dem wa ye den empire ye Bible say ukobon pai eni aforibo all night na woko ebe yi umusuo no ko so seed so amane ne ba amanye bi chesi obedi arusie na mane te taw da chiw tabo wonye urusie da bi me na mchogu babu no Dabi. me printing press Dabi. oba dia van san count Psalm 50 verse number 16 no aboniye for de waso obonye for de awrade say waso waka cha wona say adentina wo de wona kama sade na wo de wanu pam akogya sadam metia bonsam so ontimi ntia obonsam so ontimi ndaboni ontimi niboni nkogya ye shira wo nshira dabi asafu ye wo ye kron wo boa wo wanu bo mapam di wo wanu ko bo apam di ase wo ko shira yankopon wo chira nim ka wonam wo chira nim ka wo to me nsam gu wachi samba won chanu atu egu kwa so ni ko matel ko plezi o ko Roma o ko Asia o ko Livi yawe o ko awoyo hey tell me how do TV no wo to me nsam gu wachi nyango samba won chanu atu atwa ba bi kura wo hu wi fo na mo kromfo ye one woni awale self force na bo musum ya Christopher ani bre boni ni nsanhunu nti hwe mo namfofo hwe gang krofo mu kurum hwe wo ta wa no ko boni mu ti wo yusu ye gidi ni waja wa no ko boni mu o tachi ba to na da sam asma wo ka to nua so ya ntro wo trasi ka uni ho sam trasi ka mo nsam ho wona ba mpo so pa no mi ba mpo party man mpo said wa unia bo wo di unia ko what time be supporter de ko wa we de wo de ko enye jimie na mo so mo ye dro so de mo so nyansa mu ni bi e de ma mo de ye dro supporter e ma dros tantan de nkwa timo nya dro samuntu ye dro Pia mo ye ndo dia munya sa nya mafunu o kwani mafu fandros brami mo pedros mo no da dabi Crawford bossa Crawford singlet chaloti oh no chaloti yanu TV no try pra oba dia van san ka amen bis babu se munya ni braboni o ani se hunu chiri die ani braboni no ewia wu nsem hunu oba dia van san ka wo mi adwi ni na ni wadom le Psalm 37 verse number 16
Wase dia ade kakra oni patre ne wo na eye ye ade kakra oni patre ne wo no nkaye o esere aboneyefo bebre ahonyade a edoso enso obi so ompene sa kakra woni nsam na yawe be hira so amano no ompene sa okope bi aka yes ti wi ani be bi udwale jadi bi awosom he de woni hye wasom enkwasi na bi awoda uda puto wa nkwasi ade aye di edi be body ni se hunu di niama na wo ye ye we chire no wo dey say misi me nkasa o but ade na wa kwaje he ni be bia wo ye midnight and just wo di se hunu puto obadi am fani sanka amen jango fu bi ejimi o obadi am fani sanka amen da ni ko me shebre ka ya kwa ba wate da puto Nyamia kwanywa wa wudu Brazil ko wabisa so for ne yiri Brazil ne dia wa ni to mu hima Brazil wa ne swados enka ho a wonti bi kwaje ne swados na wudos no meje na o just say mo sacrifice e di ka go say chiran na samu asi wodu mu bibi come so for da di ati na so nim what to so na so manim na bo say no mo ti won kwase no mo hewa ho holy pity my hodos ni ya akizu no to bo so akoye pono ni sa wa yi atu ogun kwa wa kumom ye so dos nkomo wa jedu nko na bia mezu se still na wo boni ni ntimi hu nka nkyira ana wa ufozi wa do immigration oso for auto anointing wa tware na mia o chefase so for auto nkuto o tware na mia o chefase na me so for auto yesu moja de obeyses ya ma ji so afa anwadi ofo no odi wachi no wo check yesu moja dodo a waton kokobu nkonda na yesu moja ye kasi eton ka benya bi aton akwa yesu obolo ka chesi yesu moja na me manga na da ba ni wani subatim afidie be na you when we say we get man keten what an yasa woni yes that's what good degree can up self fidie you as wo abodi kisa kawana shawa wa road na ja she I hang off what do say road begin here road the more na wo pri wo no na emiawo teacher say profo bebre wa or start tron no one start ni say and no ya profo teacher am yes abodi degree this down start say we sua wo put in the creator then the creator say dia drum no akwoto bezu da na baba wa dwade wi atrans afre nyon kwa beti abonachi and wa bon sama ne wanya medals yes fa wakatasia whether you like it or not was kata ho and katasia no adana kata pie and no bad dress wanya na fruso onyoba wanya nsi achi onyoba wanya na we onyoba be kono she short skirt one open them front open them back open them side open them side agament onama me say yefi nakashi and say yefi nakashi and say yefi nakashi papa rasta ni ba kwa ye den sasa bonsam sasa be wura so dem so 40 so dem wo yere awon pra catchism o yere awon pra kwa masato o yere awon pra konto fin kokura o mo an e o prewa Christopher Nugumbati Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister wura so dem man from dem was dey enwa adwama you say pacha this is for people man kwase ana and you say Bible no mention na say Bible be kan wasam dia and you say what poor man kwase apa dia and the brother you want report yourself and send when you pay invite you because you pay invite you ho ba kire o awon kwase bu odi abu man manager pa dia be fa usam and ade ye dem o man no wo dia wasa usrem wo dia wasa masrem wo poor man kwase a wo poor man skati kwa boni so you pon wo bi kan and what do me like and kwaje repent I am yasa branja wo shi wi no nsa opema awuya nkwase ade na wura firi wachi wabusuom ya na ya kacho se sawadwene so a wo se wo fa boga anya so wo so abrante ebi mada ye kanfu na sre ni misi ama wo wani so ntiwa wani so ntew bi so musa wo pastor dwane ya den musa wo prophet dwane ya den na so fo na tongura muti dam wo ya den do ma message na dwane na wo adentia o se ni na mo frem ewurade na mo nya dia mesia na wan ye tifiri na no so fo na nka etusu wante ana muti dam na so dam wo ye enye bi kana mbe na ye benya safro obeti asemu ya so obeti asem apostle ko ma mi kiyas se ti na Ghana ya tia na ye bre na sase ase na sesesere ene Ghana pani na ko poni safo na nte ye no babu eni enyire follow apart from babu eni na so so be nyame adwuma dia mi ni ba bi ko abede obehwe edi aye nyango po adwuma ti babu no we na di papra bia no asase so na we shira wonsa dwuma dia wo do ye no nya ye no yes no shira so ma na wo dia wo de be fam amana be fam den amana man pi wo be
export who import oba export who import oba export who import me na me try be a pretty baby what now what the fam amana man p na wo dia fambi who import oba export hallelujah me na me try Bible anya sa na tedia na apostle kwadman you know podcast mama me di mo man Ghana say operation feed yourself is never too late. Onipo ni na
mania mui akwa no so odwi mi ho a obire ni wa odwi mi ho se wo agya yawe efrize meti free money mi fi ba akoko fobia aduma sam nyinam mangodu sinibia mawo munzam mi hallelujah. Amen. Ya nobody ase. Amen. Adofonum we ya jinkwa mezi aginum. En topic na beda. O se Gyae Anibre boni Nsem Hunu. Anibre boni di Nsem Hunu ba. Yes. Utu anam boni a ewie Nsem Hunu. De kurema. Ana me di kasebia tua to se ewie ase wunya ya o se e beso. Ti sa samne di panyimfo bi ni mrantie bi mabo bi akopie be bia yempie. Me say no bi su odam dendenden anamonto bi otu ye ena na dwobo de mfa ni senka no nsa no so ba giasam na dia asam de betinya sin afa oni paduam na dwiri apam bia no se fa na hye wakoam mo ba de hu so wanu wote bia wom no so hu ye na ba bia wonam no nye Da bia o kan babu na de imrantie ni panim na maba wa panyina akire ko wie ababa na obo ho adagya wo social media ebeda wo afebo asma mi ke da wa afebo nchiri maba beto enti de muyi ni social media no te wuni ma me catch your plane so wo ya the power ho no ma e your record so enti atemu de du enye fe na be pa chawo wa jimi dada e wo ho record na ho dada wo wan ka so kita evidence no nye de wo de hide o wa show niema bi enti mesramo mum ye nya ni brebo no obi be gina na me wodan o cha say ni dia say nya dia bada hu eno bi timi hwe TV ni biri obi atade hye no ade bi hye obi say nipa no wako check na adwene bi hu atade hye obi say ni awo say me fe wa check na adwene ufu say bi na adwene da nko be hye TV sina hu no Facebook na hu no wo check adwene hwe papa wo anka na adwene da onje de oye no wo so ni biri mo wako hye bi ama wo adwene da ho no ni biri bo ni mo wako hye atade fun ti babu ma woni otufo o ma woni hwonye ebi dididie be bia choken the book of Isaiah chapter 30 verse 1 Isaiah 30 and ebi hwiri ne ma bi don ko one year emetiatifo we no se ya we na kasa wona wodi aginasam wona wodi dian aginatu so na enfri Nyankopɔn de no akɔtwere boɔ na wapama pambi oni tumi bi akoya pam bi enya me honhom so enyi Nyankopɔn honhom na die se wodi boni be ka boni ho se wodi boni be ka boni ho wo simu ko misrim ebi mu simu ko jinro wo mu misam no asam wo mi se Nyankopɔn no asam so mu ko twi faru ahode ko twere busumi tumi bi ahode wo sha misrim nyu wo hye busumi tumi bi ase faru ahode beda ne wani wo Nyankopɔn se nyema na odo wura beda na odi an ani wo beda ni wo ani wo na misrim nyu mu dane ko hye no da bia wa ko wura na wo se ma wadi dane ahohurama wo wiye ho asam dwene kwakyire na wonya ya wo se ba so ho oba de vani sanka eni na beje bo ho ban wo je bo ho ban de na ekosi ya na pache aduro wura ne papa wo nwi aduro wura ne mami wo nwi aduro wura de kromu hi wo nwi aduro wura mpache ne nana wo nwi ehi fa na wo di wiase ne ko oba de vani sanka wo mi adwene ni na wonya wiase nyeme nyana hwere ba so be na benya Proverbs chapter yanko adit sika wo kwase nsam wo Proverbs chapter 17 verse 16 adit sika wo kwase nsam so de betonya so di beto nyansa abra woni tire tiati wo de be bia wo de obi so okopesika sika no okope no wo de wakofa na tie ka wakono odu na tie wonye sika no ko fie kokodie kodie ke do ache wo ka na pampam mi ko pesika ba no ko pesika no we ka no tipa truck no wo tipa na pampam no mu gina anu omu kontokwa ndi asifam Nsem Hunu e wo sika kire na sabi se yatua mu kawie na wo fika so ba bo no mu a sika no wo nsam efe wo de ba den o ba hwefam o ba hwefam to say de sika wo kwase nsam so no de to nyansa bo bra wo ni tire ba bia mu gire na mu ko nu wo ti akamba ko da bi yenko owiem na mpacho santokwa we kura sabi se ka game se wo wiase ho a ka ni ba yin na be ko sa game wa bi
Games ababa ehu game we be da. Dem just say e kan yin fo ne beko se tipe ko a yen ko apampam Debi. Ya tro kan ni so bi nti ase. Na kan no so ye dia cho kan anim. Obi nti ase. Ye dia cho kan anim. Ya cho kan anim so obi nti ase. To kwa we dia nti ase. Ka om ko na pampa ya cho se obi nti ase. O se de Jessica o kwase ansam so de beto nyansa. Wo bre oni tire. Die na mu kire yi. Die na mu kire yi. Okay, Bible kasama asem ni mu do. Yan ko Proverbs chapter 20 verses number 19. Proverbs 20 verse 19. Ka ba twefam. Ye na go so yi. Tie Bible. Was na de ochini. Yo chini. No din se kro no. No din se kro. Oyi hinta sam wadi. Proverbs chapter 20 now 28 19 verse 19. 28 19. You don asase no. You don asase. Mo di ba me no. Mo ko pa afuo bi ko do ya. Ka mo nya aduane di. Ampa chebe bia mujina jo dona sas jogi udi kopa afuo ye ya o mmedi dia me to aso kitu bi to aso was na de odin se hu na kire no mi na me twa we na me hia no do odin se hu na kire no o hia ba me no o hia ba me to ba wie che na wabubu na fei wate wi chem kwa wo fuo ba hwe fam se kimu a na na mu bu a we pra why disable eno no why disable we freeable family mu o fiable family mu ko disable family mu da bia mo ko ni nye Da bia. Wow. Na we nkrofo bi so mo so kun carpenters. Carpenter boy and carpenter. Enua na so mo na se. Minim di hankrofo we mu. Sika ni yan hia hwe bia mo ko ntokwa. Enua na so. Sika ni yan hia hwe bia mo ko ntokwa. Abru sayo. Firi su be hwe famu a kwata wasam sen. Wani ma me tia so de bi bumper ready shna bi be yo. Wani shna bi yo. Ni ma wo pra camp bi o an wo bumper ready hu mi mai bobo shan mani si ye hwe di o che e wo da pampam adi Nsem Hunu kra ni wanyina sikani bre wanyina chi no o se wie o mo be wie da wura no so aka wo da do wo no mo kunu sabe ba ku so mpiri mo wie no no sabe ni ma mi ti aso de mo bumper e de ready hu mi mai bobo shan mani si ye hwe ba bi oda ni hwe nkwase de o ye no e da pampam oba de fanti asiemra emrantie na mudidi nru akiri hwe me kase ni akire ene sika no bia kwaje ye ntwane nan Bible so ma warning ewo moja ho ewo the book of Habakkuk chapter 2 verses number 12 Habakkuk 2 verse number 12 you have Proverbs chapter 23 verses number 4 okay only was woni you chichiri kro won mojam it wa ti o moja se hukum obi obi se ne miya me nan miya me nsa miya me kumi ho na wodi ko pesika eye curse ne ma obi yawa eye curse yes na wodi ya ho a eye curse listen did what you mojam die wo si dan e wo mojam now to aban wa busudie wo si wo be factory in the name of blood hi ene obi twa ne nan uyi na ba ko a ya wo retwa ya wo kru ni atwa o mu twa ko yesikaduro me ba twa ye nyi nkwakire eni watwa wie eno age dollar utwa kokro utwa na nso abako a oje sika we no mu ditwa watwa wie memfa yi a ye be block yen watwa nti utwa mienu a ye wode obaje utwa ode obaje eti won say me se die wo hwe no won hwe unya ya o se be dai unya ya hwe e fa de hwe na wie ye watwa se ba ko anso no mienu anso no miensa anso no se asa Sasa. Missy. Unya ya osi abesun o. Unya ya osi abesun. O se fede sasa. Where sa babo? Sasa. Oh no. Asa. Ni preponi ni Nsem Hunu. Asa di no. Sasa. Sasa misi unya ya osi abeson won so twa ba ko anson utwa mienu anson utwa miensa o se fedie sasa ko ko fatos ma ya wo hono twa sasa kano dia to no kan si wono ti ka wei ebe to brebi no na wona wei umui na ka wei amedada na dia buru wei se sasa e fo betwa hibiom
twa yi biom na ade Ghana mente ne mabawa na mi tumfo yes munya sika ni bra munya ni bra ni Nsem Hunu chidi aya ai akwana asa misi unya ya osi abesuwo yes twabako mienu miensa enan enum asa eko another one wase twa di nyina ka ni dollar ka we ehwe wo se gran asa now 9 enio enan fifio enan enfifio baby asa enan enfifio no enan enfifio obadi emfa ni senka amen wo mi adwiri ni amen Proverbs kasachiro Proverbs 23 verse 4 tie was emri umojani emri yimami back yinena no owro no awoji dollar no tie emri umojani afempa hunyade e pacho yimami na me fanchire owro no beta enti babra wo hwam yen koye we bi emri umojani afempa hunyade afempa hunyade ja ohunu machidi ohunu mu cha se mi cha na ye dan wodi wani besidi ni waso na hunyade ya bi pacho fefidi e twa na ma me ni anwe ya twa fe ya odi mama woni odi onu de wona ne kwa kwapeni sika efe hwe first kanama ne yenko efe de oji ye ni o doji ye ni Bible say ahunyade efuntabayo etu so kwade na wenyire free wa kwa wiya tu so kwade etu kope yenkwa efe wona no kokuru bi si efe ni nyina sa no ni patrimoine oh se wona na sa so aji wadi so sasa ka we ebeto bra bi me si yi tax ni kira no yes yi tax ni kira no that's yani buafuo yi 544 ni kira wom ya rogas ni kira wom me nka say you talk away boni o but onnam kwan benso we obi jiske doto we bia waye mo ba fere na so omu ya wa fere because we would jaba wa we would jaba ode odi va mobra this or the soldier the ball we and because air scraps we as a time no obi ko jiske do ko pay we bi obi ko bring mo jeri ko pay we bi awan fa kwampa so ampe Jeremiah 17 chapter 17 verse number 11 do pa de nya wanya na trene kwaso ba yi tu yi we pijo de mame yi pijo de mame ani won fa kwampa so ampe trene kwaso no wanya na trene kwaso no o te sa kokohwede a obi di abrabo pa na pay we na sese be free ne nsa anedu sampempe so oni ya wo numu oni ya wo numu da bi but so far kwamboni so pay we na se be twam abrabo mu a obragu o te sa kokohwede a obutuko se no to yaso sie nyo na ayedan o to yaso obutuko sie nyo na ayedan o to yaso Proverbs chapter 12 verses number 11 Proverbs 12 Proverbs chapter 12 11 verse 11 no we are confessed Timothy chapter 6 verses number 6 to 10 was na your donor sase no Bible said do mi ni donor sase no what did it mean we be dia men na do Nsem Hunu Nsem Hunu oniti tiate ate o se do Nsem Hunu oniti and then what do mre amen nenu kwaje de me map two quotations pe First Timothy 6 verse 6 Bible ngas etifia samro o se dia yo adufu de pe ntini pe ni ahoto onyame sompa aboju wo mu no onyame sompa aboju wo mu no eyade nya kese ya fa hwe ma wiase Bible say amfa hwe ma wiase na so yetimi fa hwe firi mu ko firi anko etie wonuane ne de ye kete ho a na dwuma wo ye no nya de obedie momenu no so ma ye do be hani ba bia wan hwe ni ye ba do be to fidie nu me de menya ni say ya ebe so me enso etwetwe nko akiri wona opa honya na no wona wopa wonya no wo hwe so hwe eno ni ani bre no ti topic ni nyina ni wona epe wonya no wo hwe so hwe na hwe sa so hwe no afidie enkwasiako no ni nkwasiako no enye minipa na tuo ko sayem shini pa kwa yifa o sayem frame sabre yi entwetwe nkobo 055 9552686 055-955-2686 asem no so ye fra apostle no apostle twetwe nkomo disia enkwaje sem na etwa gusa no mo eye internet no so YouTube Facebook no so metumi di eye mo voice note no afa eye WhatsApp number na da screen ase no
fafa so voice only voice only asem no so ye fra apostle no apostle you come see ya fana wan to so mo everybody awasi hello patchment won kai wada roma Apostle mame nkwaje sam aba ofie Apostle nie asem panini o mese ma fro fiti kwakudi apenso na mi na ya me akese na de Apostle ya mi shi awate onshira so mame what same amen the very day me hu na me ko bo adwaman yo wow now ni be ma ni dem na me ko hu eti mi hu wa na me se kai krache uye udini wow o station we e wo dem de bia o hwe na be di se adwuma we obi afa no ma me ko university me ni ma me ni papa ahoche ni emedie na me de ajiwe che be do o hwa adi we say etu yi 20 district ya bia ka wa ye boni ana yache me ko eno no amen eti mi wi so me ba fie no na me best scan ye na me nya da bia mete ho eti me be ka I don't know niema me yesa niema no minim ade ma me yesa niema no na obabasti a me master date upon say me boy adwaman de me body diska de ye to me niema me be ko school enye bi atinkentina me ko yesa ade na be se me pass nka de ya na ma ba be she wan kona but free say me start it you I think say a year more ani Inshiran kapia so ya kuponse sa suban ni na mini baby to fire ti amayo kese na nkopon yo kese ba ya mi ase ma hu se mi hu tam kan ka bi kan ka sa te bia no kama nkomu da kokra chi aso emui me da wa si bebre ba de nka ho bebre wate no na me internet na mi ko hu YouTube na mi ko hu obi otofo o class o kwa class ko program o do obi yire no de la coach hotel and no one say be pie minim said that ko preacher be bon no amayati ya mi shara me si we okobe yan okobe yan ba de shira o shira bebre onye wakuma so ade ma why wow support nkwaji samwa na jinkwa esani ni pa hello pa chodi be bia gaza free nkwaji sama ba ofie Okunye asempani ni o nkwaji sama ba ofie amen pastor wa de shao e fere Michael the kase fe dra Mike etio ko ba de shao pa amen fiche wa chepa pa corona num very good tie wa chepa amen ko ba de shao mishira unsu mame onye wakuma so ade ma o ere wase hello pa chodi be bia kase free nkwaji sama ba ofie kwaji sembre ni Onshira nsuma mi udin baby agase frame ni baby ofre wada roma. Hello. Yes sir. Mate yeda wasi. Oba de nsu nshira onye wakoma so ade ma why. Hello mpacho udin baby agase frame. Oba de nsu nshira onye. Hello. Yes sir. Aka me ba kwa nse mo sokata. Miti o bra so. Good evening. Meju so udin baby agase frame. Yes sir Clement kata Madina. Iche Madina fo nyina nkwaji so ba fie miti o. O wa adwuma. Oba de na abwa adwuma. Etio da na wa adwuma so ene ma pa na. Oba de na adwuma so ani. Na wama nipa bebre ya agensa kira. Amen. Na muso no nipa pi afata obat kana monka. Nipa ka no kre. Na so de ba ko pe wo die nsempa o tie nsempa wa wo gure wa ko mo se we de ya nsempa. Oh yeah. Na gana fo fen fo ya so na de ni agrimboni ntinu ama sebe o kan do na eti un kan no kre. Na so so wo no kra kuma o be tira nsempa we de tenya so pa hoji wo ba ba yanko. Amen. Dinamika ho e. Eda wasi oba de nsu nshira ohwe so onye wakoma so ade ma. Hello mpacho di baby agase free. The lines na she. Hello. Mama mi tie udin baby agase free. Mpacho me kata Christmas ya 20. Mi tie wada roma. So ba de ya we onshia. Onshia so mama. Papa
me stay one ma this be papa ma fa ma fa until ni na de ye adwuma papa amen ama me bucket wa o enti papa me ba no so ahema ama ina nasi so you so TV and the ato 7 years wow watu Ghana ade ngole pe masem de watu di papa frao so for apostle efo ajimai ina nasi oba de nshira mami ba de nshira mami onya na kuma so ade ma no amen papa amen eniguo ni ade nya papa ma yebi oh me ti o se me nu me ho se oba de yawe ofa me boni amaye nyina ntame amen na on kan papa yese me wa tonsu me hu se munye bi wa tonsu your branch wa tonsu yeah me na me ko to me di na oba papa na bo masu any problem papa eniguo ni papa da bo ti bia no me si ni papa ni da ma ya bone me bawe papa senka me ni gu ya me wo ya fe awon me bi papa oh me boni amaye nti oh wa de chi ma papa me stress wa de so papa boni tiane no sa no me biem na me nye biem da papa me biem da papa me stress wo pompa ya kai ne oba de hu mo bo no hwe so onye akoma so ade ma tugidia na mo wa ye nyina nkra ni mututu nkra ni oba de hwe so elo mpacho di be bia gasa free kwa gisma ba vie mintu nka ye wadaruma Bacha mkase fi kumasa. bacho udio Efem kaki. kaki emudi ya bia school dia ya na se wachima fo dia edi no mitiri ye dia Udi ni bi. Kaki. Kaki. Sa ne de frau Bacha. ubrofu di no Me bro fi in the video. na ede ne frau kaki Me attention efem kaki. Okay. we eden Kaki. kakra anu ma ne oh dia bi oh kakra omunya kaki sem no why kakra kasabitio kakra won fiahin Bacha mo 30 years. na de one for na afre mi kakra Bacha mi amedi. mati utie nkwaje sem wo hu Bacha oba de nshira onhwe oso omama so ye de nche watamfo na omwa wo na nyiri ye panyini pawate Amen. yeah. ba de nhwe oso bichia maame o maame amboa o maame ama akwase hwe nkwaje sem wo hu kakra oba de nshira wai o nshira panyin so ma munyina o nshira ma wai Yeah. na kaki sem ne dia wanse wa ka se school dia ni bi oba de nshira be hello bacho di be ga se free Good evening. me juso di be ga se free But my friend Bernard make us free Achimota ABC. me dio Papa, we dey attending na madam for we dey Bisa. Always time wo edumam nana echemazin kakra. Adam nya efie bi ansa na owo. Na time na Nyankopon bo mi na wanya mfie ahi. Papa, you did say Ghana ase mi na ye bu omo ni Bible ba. Unka onye number 1, we number 2. You dey misrepresent me before say like overtima abuan was the question now. Adam ni onipa ye born na wonante prekope. Wanwea. Ye born no ye panyini prekope. Edi Nyankopon so obo nipa oni subansa ne seso no. Adam ni oni a okan first. Enti wono de obo no nwene ni ma ne nyini prekope. Ana ye say wanyina du ni mfie so. Enti no o start free day 1, but day 1 ni nyina wanante dada. In 20 minutes, na da no edi be 100 years. Or no edi 100 years. Nemo no was start say obon dey di go abon dey to so nsia. Yeah. Di no abon Adam a wanyini prekope. Yen na Nyankopon say yen ye be wia. O dey be fa process mu ansa. Edi Adam dey no the book kind Bible na wo kind the book of Job. Me chewa dey kitu bi want ni start free ni day 1. Edi Adam ne 1 year no e te so obi a papa wanyini. Okay. So do and na if soon ni day 1 to say maami e wanyin go Nyankopon bo mo aware fo prekope
oboma ware fo prekope wa ma mo nya abadoma Adam kan huni se o ya bodiem de di kanti wa anum no fo ti Adam no nya su konoma no nsa nya abofra no nsa nya koda ni wo ya brante prekope so adi azie etinu yen die no yen di o si yen no ye be fa process bi mansa ye wo yen ye timi na ye wia ye num no fo into kan Job 10:9 verse 9 o se de kai say o se kai say won you say anwumwo anza Adam de dote ni anwene Adam correct ene ye ifu ni anwene but free oba ne de ye be wo titie we more than infutro bio eti ye de ne de Nyankopon se wo de abode na hye yensa be ma ne oba tie we hwe wo sa nufusuo eti ye oba ne be ma hye na o hye ni se nufusuo kogu oba na ya o mai mu pi se nufusuo achenchini nufusuo no kokko oba ne wummu a na kwa chenchen what do we dear Nyankopon se we dear ni enam ene shame what the dompe any ntini eti ebe kwose ye furu na Nyankopon akora no ansa na ya wo ba Adam wa anya ne sa debi the end the process ne de ebe wia anante free to ne 1 year ye 1 year wo de ebobere nya ye debi ye 2 years de ebobere nya ye ba ne de oya body ma di kanti the Adam who can the book of Genesis 5 to so hu ne yire correct no kire be bia na vie na bedu the Adam de ono no o ye panyiri prekope correct if so ye panyiri prekope Genesis 5 verse 1 Adam want to so home Adam want to da Nyankopon bo nipa no da Nyankopon bo nipa suban so no yo no be ma no oba no bo won be ma no oba no bo o shira won otuondi onipa da obo won verse 3 no Adam din frisha o haduasa ntine se din fie mu odi nyini ba no obenya mfisha o haduasa no eno wo oba e won se so se ni suban na owo oba was na otundi set na Adam wo set e no odi ye mfrisha aha wo tin kan dia to mu de ba de ko ba ma min kan se min fan kire wa sa Adam mfi obehunu no onya nkwa mfiri mu da bi hwenim mawo na bi person omoye se no ni ade o person ohunu wie a aso be sum Nyankopon ene ma wo be hye obi mfie cause who nem fear ene friend say wo be hu Adam mfie a odi ena de odi o so obe ware na na ta oni sanfie no ye de no me we da on na yiri da ade Nyankopon twa ma bedu sanfie mu anse na obe wo ba Nyankopon na hye de ato eti wo na dwene wo ho na ba obere yi wo mfie de ama ono ye mu adwuma na oba de nhira yes hello pacho di me bia kasa free ba cha ya frame yo ko kun kasa free yeji livia we bi wo mi tie wada roma ba cho so from kaiti o pa mi free ne be from 2019 ba ni na matio sa ntino ne ye da ya mi ase so de wa dum ye na wo tire kwan no bi ye roba di ase di ye ba be tiji sabata Adam why ba di aduma ya be kire infie no se ne bible ifa so a hye no na nsa topic no because quotation ba mi kotu e be twetwe akwachiri hello pacho di be bia kasa free yey hello pacho yanko line 2 hello pacho di be bia kasa free line na jamo sanko line 3 hello pacho di be bia kasa free annual TV set no loan kakra ne fei wa twe ho hello yes sir Apostle shalom ya wa shalom kwaji sama ba fie Apostle me de Williams think you Medio William Apostle ya da wa sepa ne de bia na position wa de dey meso me da mase se musu tie kwaji sam Ese na ke bia mi wo mu do so so Apostle me tie wa na da ko kama kuma am se na me nya ma je sa asore ko am covid sanse me se de azofo no bibie ya ne asore mane ya ame mo se bi kwa asore de okokra anje na nsuso atu ana mo se me ko living ya we amen
Shankotias for Yahweh. The best shows baby are Odin Pipe, better Chine, Gidia, Suno. Amen. Papa, about the other share, the near Timia come. Amen. Yes, we are young. At the Amaya cry. About my flower, that's when I need someone beside the Atiano. Mfanche me why obi ofre me awunya me bia me so facha me why me srewa na me fa cost be 100 pe na me de ato salary so me bre ya me sua de ntibu wa me ncheda me yi brand obi wa me yi fi salary so na sabre no na bi ono so on fresh sabre no obi zumo mu afre na ono anyame mfanche me madaworo ma enyame ni da ho me srem be bre ibie course no tumu na we me pon a metum bo afa course no kakra kwa du level a na medum phone we to the big phone kwa no ado ani kwa kire ka bibia kire say je wa ho me no so nyi na ho me srem ti wo say bra me ye fi silence me ka say me receive course no sa be na ho say bia so on one frame sa bre no ti me srem fa ncha me onye me ni da ho srem wa se me say gidigidi na me tie course na bebre na bibia ba say papa wa mfanya nsa nto ne nya me somo ama efedi wa konya yade srem adawroma srem o frame na wonya obi so frame nya me srem obi na me tipa bi mi ka say papa ade na won pe life foforo bi na wonya si srem bebre obi wa be ka say ne ye frame na wonya no be na obi na pick line no enezo di so every pem obi nya me why mfanchami se branch bi na pa kwanti na yede asofo na mesi nyina gusu ene asori mpanyimfo na na gusu ni tu frɛ branch bi a obade aduma onsa beka om prepare onsa beka me ya we nhira bebre na mo so mo na mo support nkwaje sem na box na me gba ko bi atọ gloves a shame nsa se me nko US na me nko Brudi La Hoya ya nyis ka meji ni Ghana me mo anum mesraw so ya sene na yenti mi fa nkwaje sem mra wa bribia unsa bribia pem life so betie na ebe da ba mesraw support why na obi betwin wa fi bone ho ama inshira ba wo fie hello mpacho odi ni ba bia ka sa free abato shalom eja ben ba akopɛ oh apostle obade o inshira pa inshira so mami inshira so anyumre de mebo wa bato emphasize da obade apostle she teaching si awoye apostle ni mi sa ama babunu nipa bebre asakra enokrepa ama bone bebre so ate pie krono awushibra bebre so ate apostle adwuma awoye in fact eyo adwuma yesa campaign for wo man mu so wasena nkata esan se so mbidi da ho na so obi amefa upie na akoba eya asam na nipa na tie no ana ma wo ma mefa ye papa babi ami woni nti ana ma meka sa wi ni ama nyina obi wa bako no ti wodi papa otie uka wa ke no mo afiri ho ana mo ma support the ma mo babunu no so mo bebre adwuma yo na se apostle na nkwa uro bi so amata mabunu ye twe omo afiri ni ama bi ho se ade na mpayimfo moa obi timi wuro me fa me ho medwane party na opanyina yi sika no de ma no so onye na onfanko hwe adwuma apostle ye de na Ghana man ye ne de adanase apostle obade ya we shida papa na wasida no amfinipa wa na obade ya we de ofra wono papa obema wo so no wa hye wani monyam na wa hu sa ampa obade ya we ote ase ampa obade ya we nka ho pastor cheni pastor mensa moda diga oh obade ya we nshira mu nyina antebo ati wa ba bia wo bia obade ya we onshira living ya wa safuma aboafo atiefo ni asefo nyina ya we nshira mu nyina shalom ya we shalom obade nshira bia jabe ba akopɛ on pastor njira me ka kire mu se enkwaya na man kofi bi di matem no bia ba na akotwa me preaching na me we nipa no na me ka pastor nkuye koyi we ano entwa akra o dabi eti aro fusi ye meyo mo nsama no fusi jama se bi brother sa de o mo ka che o mo ka me nia no yi ana me di anu eche antwa akra obi sakra da dabi me sing dabi no just wa kana se bi mi oh no come on masa jadi o che de kura jadi o che de kura ye kwa chakra o akra ne ya twi eti nyese wasem ya wakana me yi anu jese na bi mi be start me be yi anu a obi anu abasa kana dwene
nkwaji sam yen giga sansam funu o ha ginsam ba ku bia etosum ye betumi aka se we die ye be clear na nsabia me bu nkunta hwedi sa sanya ni bre na ni pa kono a aka sa se we sabe ke wunya so beka below bet nti me nkonko di akire because entwa kra nti no so wotie me na mo adwenya sharp wate agimi am wadwe emra fie yes enya mu nsem nya na ebe yi ano dabi catch your plane because entwa kra en sakra kra mama me branch emma me odibo eni ba kwa sakra dabia de ani bre boni bi no ni sunu no ujai asam no to ya wasam ya nkwaje sam ya wasam ya nkwaje sam oba de amanti asiemra hello pacho odi ba bia ka safri shalom yawe shalom oba de insha papa insha so onyo akoma so ade ma papa ni bra tem a wo kan sanka papa be hu na watwe ne ho afiri bone ho te wo ma na ni abere de watwe ne ho afiri bone ho a anka no be boa ye pa kai bone bia na me wo papa sha se ti ewu ama masakira fi no ma mebre ho amen na asori ana me ko se wo ba na me ne wo ko ana na nye no ho ade nso na medi animu praise and worship etoda kora ni ana medi animu ami ya asori anso me beti ewi na me sesa maaje na free sa so no ise me ko no di baby okay bro ready that's all pass jewi ai sampa di baby yeah anymore e ko bo asuba yi rikin sene mi fiti no ba me no ho no mantimi antena wo sia na me di mirika na makwa akopa ba be oba no ho ade a sei me fira jama bu amen ba oba di inshira so mami ba di inshira ko no akuma so ade ma me fira jama bu oba di inshira pa amen oba di inshira hello pacho di me be ka safri could you mind pacho ka safri pacho me ka safri asanti amase ichia jamasi fo nyina yani onshiro pa amen onshiro pa amapa na mi fe oda amapa na mi tie priti no amen nipa sini kana pra o bato o kana pra o bato isi ta ayinfo ya o ma abase se no sese ma to asase mo atimi asa aton ama obi kai isi o ja sa no ofili mi sem sa sister we dia what I'm a pa we in the tree where the kafra ya me wo shiro pa wo shiro so mami dako mababa pe so pese ni bi awo dako mababa pe o ba di shiro kafra ai we the kafra system way udi eche ba ka wanu eduro do adi ba no nya so boy o where obama krata useless je ji wona suro nyangopo na odi anya ye do osu suro nyangopo no ye hye wa na mu no e resume edi we di na sika be kode wo be fansuo no sa hello pacho di ni ba bia kasa free pacho also we live in pacho mo kasi view kuma so be juso yawe o body ya ni sira pa also amen pacho frame apasi futina kuma sina mo aya abla bone de ma bi kuma so also me charge to free ni asepa yo ya nkwa sorry so since I'm who TikTok and I'm the chat says video preaching. See, it's in the show TV so no pa. And the men I am maintaining young Banapa.
hwene ufikichi na so na obade ya winshira wo ama ye hunu kwan no amen nkeka asofo no bi mu a kan ya blabo akwa koduru nkenye so na ade ba kwa mesen so si ajomambo ana ya mi ho so saya di jamambo no ba obuni sa akwa saya di obade anjo so tujidi ana mo me so da roma na hwe ho ye because ade bia anu odini wanya self control ba ye ho fi poto to obade a wen hwe so amen ni bre no ayeka wasam anu odini we mina ye ni bre bi o ni bre nketen we do ba kopi ba bia ye mpie be wie chele fe de we nyim na fe wo ka ye nyim na fe wo ka obade a we hu ye mobo amen because ni bre ntimi ba mo bi timi fo bi sika akatue so otua ne kakra no no asa keep eni bre timi ba ma oje na ya fa ma me eno so enko eni bre timi ba na ya jima obra enko eni bre timi ba ma panyini obi di ade ama ne se jina fa ma we ka no enko hey no media gun crofo so min ko tup quotation sisi ya yanko hello pacho di be ga free ebi ya nkwa ma ni me pacho ya free me boy ma me boy ma mitio me pacho me ka free ma so ankam chiama nso ankam nyina fo wichire wo nyina pastor pacho nyanko po nshira fa nkwa jisma ba fi oba de nshira onye okesie amen ene preaching ade abane de me hukura adwure me me ya chen seni pa nam kwambone so episka ni twitwa wo nan ede kopeka na ka ne kohwe a na obeye de na be be twa mo nyi bope eskendi wa be ni wo so ni pada de ni twitwa wo nan ede akojiska yawe nyankopon onhira so mami koso a ni preach maye ni ento a ya de bonyefu yentwe ho mfiri bone ho amen na daje jani ba ajiri nya kunta to diegu daasi oba de nshira be no hwe oso onye wakoma so ade ma wai hello pacho di be ya gaza free hello ocho me refer me Evans me gaza free kwa benya ichi akwa benya fo nyina okay papa ya winshao onshira so mami pacho me pese me busa asem kakra bisa fanse for be 4 and 5 years in na minim nyame ana say na me fan say minim adisua na minim trase mu na me ye adwuma wo baby baby na me ye adwuma no fan say madam ba ko na me ni ye adwuma e dey me fan say data na dia me wo be 21 years na madam no epemasem na minim pa say waware and so na minim say e wo trase mu say obi a waware no one ne koye bibia musu ana say ibude maun curse at the mount nti for all whiles fancy me started here maybe after some years back I started kwa sorry the senior there after some senior then after me starting to say me show programs and then what this senior no church out the my I say for there 6 months me ye program there me try some friends so me enya and the emfa in remu na always bia no e hye so na e ma me re home ho say e bia bibi sa ekosi ye de ekosi nyina ne say ma me no me ne ko ni fie e ma me ne no die nti me ase after say me be hu adesua be hu trust mu e che sa nsem we nyina no e hye makoma so na anytime be be ba ma djin bia na me ra home ho na minim de menya me ho sesia nti eno na tese mi say den na papa meye den na meye say at that time na minim trust mu na so ye no ma be na ehye makoma so sei na so minim ba bia me hu ni bia bio mpo sei bia minim de meye mpo ankasa minim ade a o se meye mpo baba bra wanya akotomu awie enti mi de se wo sin sempa na wutie yi ana
mfon so dia ene mesra wada roma the book of John chapter 15 John chapter 15:22 verse number 22 tama makan chira wona preach en wantia aka woni bone aka ni se wakofo obi no aye bone na afa de afi awati jai twofri wonnim na koya biom dia woni obone wanu ye wonya obone wanu ye ti de wate no ti na ewa agensa chira ti sa wadwene firi ho yes won se wadwene firi ho dia okọ Proverbs won se de wafo bi unity entino ti sa wadwene firi na mom no so what dey to amu die your life say what dey nsi akire na be dia ene obenya problem na mu se fe no wate na mu se enye die enu nti ne ye kasa no Proverbs chapter 6 verse 32 ti ayo was do of how you need to for be yire no oniti because anything can happen to you because ni ko be chew o ti boost e bi na do ya sade no o de say ne kra o de say o kra say case ya nchu so a na ye no me ne di wachi na ya de fun bi bobo nkete because e be kwetia o sa si e chire nyo because oyo obi apam yere yes ye ni hu mate oyo obi apam yere e very dangerous oyo obi apam yere just so very careful but young boy baby awadunu ubeburu time ni eyese wate ejai because obi atomu ntintan a ono de ompe obi onam wosen debi grofo yire ngura oba de mfane senka amen no nsa no se wanu amen elo pa chodi baby akasa free ya apostle yanko so agu aba no na mo wa so no ombefa adansi dia ba chese empempem sakra to de kosoa gu aba no that's it memfa on emra Korea oba David very good ebibrem mpanyimfo ina ya behia ya man mpanyimfo ne ya na misi for do na almost 48 out of the 54 no behia also South Korea aye Korea African Summit no omabai yesrese topic Gyae Anibre ni Nsem Hunu obade bema omo atie no omo de aye adwuma sanse omo ba omo behu nyoma pa no esanso ebetie kwan a amane etumpon ne faso etumpon na mom ye ho de lalam ya omo so omo fa nye adwuma yankopon kan omo akoma na ne die ne mi no kaso omo gusu oyikruma ayi mampen ene foreign minister Maami Ayokobotwi ni mpenfo keka wina aba tino ebesra omo so mo emfa ni dwuma mai na Nsem Hunu na ewuma na kese omo etwi edisa no bunyai ya njeje to emfiti to ne to emfa to ne di omo ensakra emai na timemfo na nibre doso do kobrani bayu ampeso de nsabe edwuma hook up no abanti amedwuma mo na simple opesika so o de edubre akika na nima sa hihye ne more na ese ne nsa na hihye empatia onde onye edwuma so ope ahunye nye kun anu mekunkuma mo yesramo edru na obi adana okotani yi ne nanso amba kuba yi fiwe edru ni so do koye so do kra na agba for the enche ube ya obre pay na be sa shi na mom so wo ye ne kakra na obompa odi ne de ne yakoma pa ene edwuma den bata ho a yankopon be peja o san hira no wo ne wasifu ina bo ade so be show so ema wo de adwene pa akowuom a ono ankasa ehiraw a ha obi ani da wase ono aboafo ene otiefo ina etie na edibebo adwuma so shalom yawe shalom brother David michia Korea fo nyina michia bandus michia obi bia o Korea yawe nshiramu nyina obi kra the topic bi obi bi say bi about adwono okay say what is the meaning of adwono in the better say ba teaches about adwono okay anya we fubi e ke sama
Because when you a judge say so, you have a judge. What for you, what Jimmy? Jefu, Jefu, who will be my name about Trimwa. A cat, the beach, say, at a said you will be a dish of war near Moncola. A carry beach, say, Sabri, so who sacram pa. Sad to be our coming to move in your baby. Penny, no, Benyabi, was here. Fire your monk of us. So show your man, no problem. No problem. But we ain't been quadia, Jan was yadri. A judge on pa. I tell you for opinion when you need. Don't want this shabby brain. You have head teaches, there be one. Give me a wedge. And you offer say full brown. Yeah, we teaches. When they walk out, because or quite mamma, about better from Pablo, because my cover could teach you besun about slow say, O Pio will be a change answer. Nesaya butre a crown, young upon a diabo, a butre. Mengas will show my mistake. But I may check your when yet journey be now. What Jonah Chow say, baby, I won't do no, I give you on your day. Oh, yeah, I see what I see what on your day, one car. A brave one, you're more. Share. Umpo, I warn you degree on your mouth. Says I'm snow. In the topic, I do wear some. We know Fairy. Mammy, be a fairy. We were fairy. We have a do. Wash out. We are young guy. People are pay. You're very careful. I just have a toss on a man. Young guy. Hello. Papa. Mami. Shalom. Yahweh shalom. Obadi shop editina kasafi kufredia. Papa ni bani de nyezo. Ani brainti ni pa meneneti ya oya so ko yem ho ade ni papa so onya na ire ho ade nti won pene ema na nyem ho ade. Nyami shop obadi shop ntse no. Serious. Yes. O papa what trasia. What trasia. Atimi agoma obenyini be koye oba ho ade. Na se papa jade a wo kire no. Papa watimi agoba anya wo yire ho ade. Ama obenyini okoye ne yire ho ade a wo se wo ba no. Unye yenti. Won prima na nya. Eh. Anybody tanta men granny. Papa, who ye jabe? Ada a competition. Una also win ya. Obi so be ya. Mr. Bebre, person me kodi koteshi papa wani brade. Papa wani Mr. wani brade. Gyae Nsem Hunu. Die chere Nsem Hunu. Die chere Nsem Hunu Mr. Wadawroma. Ada se bia tie. Min kunte abu oni ante min quotation. Yes, quotation mesu. Bible ni begwa. But bia na oba na ba won chese min skan koye. Oba anwa de ne de e bia beka say mitimi foa. Na meti ase. Na say bia bi san na no kra papa. We kra no kra no Gyae. Papa no kra de Gyae. Say oba kwatwempena. Oba share so koye oba anwa de. Papa meslo. Arandie. Oba of amane. Oba penua o kofre no. Kaka say o papa aniwo ana ye bi so wa kotra wa wari ase no nya ne yire wa de ne ba wari ofele aniwo na aka no aniwo ase aka aniwo ase aka so onyo maame wadi na wo wanyini abeto no na oba kotra mu bi se ja efere but nyame mu no ente sa Bible kasa obi awunim say abrande say wutie mi a the book of Exodus. Men kotuma papa no, mi kotuma o young boy no. 22 verse 16. Exodus chapter 22. Bible ngaza. Verse 16. Kwaso. What is so bi ko dada baba wa. Wa nyanya ge wa kofa bai wa. Awon nyina wade. Won nyina wade. Na sa won ne da. Na ni aba wana kwatwempra. O ma na jatira de. Koye ne wade ge ni papa na wo koye ne wade ama no. Na kwa ware ge no. O papa so ni wachi nkwa akobo papa bra ne bra amane ayo papa ku papa wu ngo di ade onya hu yi mani ni ade paku onkwa onya ade anya sa on quality mistake no on wow da e fere na enya no
Young Gwen, hello. Hello, Apostle. Yes, sir. Chogude. Me use so. Pacho, I hope that I'm not doing. Apostle, Pacho. A preacher, a preacher, Besafuna, Wokuna, Obujaman now. Bese Obujaman and Benufuna. Watata, Besafo. Watata. Namidem. See, a bomb pedal, Yakupon is shown. On your casino de Bala, and ya, I want dinner a church and Bible, and so you to me, some be from me at your way. Young Bono, Yakupon is shown. I have Bible ni Nsem Petre, Apostle Philemon, no quadman not to sue. Shama Quachapru, Malquachapru, Nsem Pewe, dear Minti Bida, Ghana Sophia, Mwadi and Gutona Wharton. What by a pregas Aquanchira? What by a disu Aquanchira? Ghana Sophia, Mwadi and Quamna Washe. Ah, Mezim Bible, the time with ye, Apostle Quadimane, Munkunku winning. Our pastor men say, Pastor Che, we are singing a time with you, and Mamun Sulo, Livia was a full Maya Domo, Apostle, and Quajasamaka, no Gususulaka, and you be the Bible in the Casa, Jay, you be the Bonano, Nsem Hunu, yes, you may get to your lunimi, a lunimi fina one casa him for Pachinadoko, Jay, you be the Bonano Nsem Hunu. Could you walk us here when you could be work painter now more than you, Bulukosi, a little. Ebene djuma pa na de koye je ye bi de bonu no Nsem Hunu abayifonku ko ele to abayifonku yi je ye bi de bonu hwe ni apostle oba de lo yin ya won shiro enya one way da apostle ten bebrebe e be na de nti quotation no wal kasa na leba oba de no nkonkro na kire o de fafa ha we na so furu ntumi nye no bebrebe na ni dede hunu social media nyina ono pe enye bibia adoma chede oba de ne de amo no won wede no why na wo botan solid wo ni huni se papa nye bi ne wodi no ehwa bible no quote mi sinsem bi nti na wonwa abre wo no apostle oba de lo himbi awe on shiro on kan wo no hwa wo so no gbo ho ban bi che pastor mensa Mr. Isaac, Germany, Michiao, Teon Kache, Antiva, Michiamunina, Nasa, Yansa, Sabon, some would differ soon, but no bear not being no more son, or better Apostle Philemon or Quadman. Elohim, ya won't turn to crave in him, I sent for Nkobia, Atabadi, Yadinokum could be him. And yes, Inkubim. Hello, Bacho. So good evening, Bacho. If I'm Simon, what can I say? Nipa by we are saying very ama. The Sahani Bejabi Biawako. And so, the only baby is Jivias, Pabia Fibiasia Bob. One person now the ball, but a problem be any who be a who I didn't calculate seeing it. And I said, I'm Pabuacola to wood and policy and that meant to me, didn't a money pa Jivias depend for be a serious. Say the register do yet in the young the young party register do the when Tiasi didn't a dear Benny Petri any bonnet said dear Cassachro any bomb with you any bonnet Proverbs 15:27 anybody bonnet Proverbs 15:27 Proverbs chapter 15:27 verse number 27 Nipani a mim yeti omade asem a mimu infasopefo when you friend a mimu infasopefo osani fie na do kira chade na betena wa unti say o mi obi o ye mimu infasopefo no ono woman ne na ofo why the papa ade chipe na ne rafi sankofo bebre wo wiase obi o ye mimu infasopeni bia no wo ye ne papa ja ne papa cry obi o ye mimu infasopeni because wo be ne papa and so any da still obeja wasa ka wansem ibie no so nani emimu fa so pani no o se ni fie be se ono ne woni pa do ye ne papa no o tinsa de ni kwaduro so
Oh, enkrofo kunkum enkrofo. Enam enkrofo bi na nkame ekanu nko na kwa be se ne bra no. Eno ntimi nya se to de ne bra na kwaduro so. Se ne bra ni hu no wu obedi ade. Mu fa so pani wa safie no. Wa fit sikaduro ni kwa boni bi so. Ekun fie ofo nyina. Na kanu kwa. No unko si fie ono. Ubra wa broche, mudi ni pictures, sisters wa bro. Udu pictures ni na munro so. Body man no wadi ayaw. Ujimi omu, ujom form. No mo nes ka mo fa mraw. Mo mobra. Ha? Obadi Vanessa nkan. Amen. We are now say unia ba sister wa kwanto bra wa kwanto ka krebi obenya dia ma wa nso wani mu fa so penny no o se fio enso ni onye hu se boga bi fikanti bia bi so aba no ba ni crop ni bonus mo ni bogas no nye bread ne wo no. No say twampoa. Mo ni bogas na nye bra. Da udam na o si. Da bi. And so still and so nani minim ano ko a odi peso didi minim nsan ko peso odi gibibi bibie no so sa mimunu na ni brade eto ka we no sin na ni bre kokokokoko the book of Proverbs your onkophobia mimu fa superfo no oyobi ni brade kokokokoko Proverbs chapter 21 verse 26 obi wo ha o si ye woni pe bi wasasi so a na ni bra ade kokokokoko na ni brade dai kokokokoko basa wonti twi we da woni mi so ba bo hu o si ye woni pe bi wa na ni brade dai na ni brade kokokokoko kese the news I read o ni brefo o say nipa de pen ho o say nipa o say debi o be so jiro bi kon o ni hwe krom na wasofo bi mu e ka no nko no abe se wo enso oni ba bia wo firi ase ni ba bia obedu yi o di abedu Proverbs chapter 23 verse 2 ti haye ye to about yasa Bible ne kasa na sa wo yo odufude pefo a ba yo wo odufudi pani a wo ti se obi a ode se kan eto minimu wo ti ka to di pa minimu wate wo bra ru kunu wo sister ru kunu wate wo twa ne mre wo ni ma be ka kire wo be bia ne nam no o yade bia nso wani ukunu yade pa bia nso wani wo yiri yade bia nso wani kaka utrim ana na bia nso wani sa ani bre boni di ukọ wie be boni o mesi wiase wa wunya ya osi abeson ti na ma odi kọ wie be bia ye nkọ wie me di asem ne ba wie ye kosta kan akabe mi no bi nyenu yankọ yemfa mi ne fei me di asem ne ba wie ye nyesa me mi hiti ba wa nya quotation be sensu na di nsem mebre beba topic ni say Gyae Anibre boni ni Nsem Hunu obi kofa ni bre boni kwa so no say this kana be di Nsem Hunu di church young girl baby I want nam o ton wa yase dia na de be wi wa ko she bonwere o draw so 3 Pieto no so nya Pieto papa Pieto sa ko fa ya de be to fia ke no anum TV no akọ sha konfu Pieto we akọ gbadwama akọ sha akonfu Pieto o ya de abo ba de Vanessa nkan amen Omi adwinu. Amen. Yanko tu ni yanko. Hello. Apostle. Yes sir. But your friend 94. My US branch. Yakupon on Shroud. Amen. Elohim Yahweh. Na on fan a doba Yeshua Messiah din so no on born by no Shroud. Omo ni che. Omo koswa ma nyansa or the marking Solomon on fa bin domo. Apostle. Me started TO since 2020. Na me started TO na maybe ana me wono na chese nye kra. Oh na ma brabo mu no na chese me ko Sunday asori ni bi. Na me ye more of nkrofo a omo ye dey bibia no yehu ni say normal. Oh na ne normal no me started TO na me hu say Bible no say enemy nimu kra na wa kire me mu na sisi ano ase bebia no me bo me bra bia me the Bible no to ho a me hu ni say my more of my dream mu bie more na me hu ni say nyansa so eba me mu more ti na me hiraw obade yakopon onto nkwan nem no hiraw pa amen
Michia US branch Livia for women also and for any Bruno. What do you say? Pass out till he said, my brother. And I mean, we may have be starting preaching, but be starting. Who then say, I be preaching up and so I said, I do make a magician. I don't have time. We need time, crab is so down. And everybody, when ya. What dear young couple ya with the Adomon? That's right. Exactly. Unyaya, who say Besson? For being young for baby chin, don't be handled. No, yeah, and I mean, Yasan Yama when you'll be, hey, my brother, only law and Pagino Yazi, eh? Who does it about who is offered to be that the who bassa me with the pechi, Ubabo Winji. Ate, my canon what day, Winji, what? Men getting brave for a walk as him. With your aquatio, with your abos or Cassam. A walk as him. A walk as him. Indeed, I'm a person with choice minimum answer. Me and never do I mean so Debbie. Can be was what say preaching. Topic in a banner chini per free bonim. Preaching, or nipabati. Benuno, one of them so. Benuno, and then the idea smile. Ya mania may be a doctrine. I want to preaching about doctrine. What to go? One yaba forces uni and you before so be new ye. And the bemo had done a trophy. Before so be young ye, but more than a trophy, but the Yahweh whom about. No, me, the Bible, the end of that way, yeah. Let me tell you something. Yeah, Bible, no back you. And yes, Bible do be kind nenchirem ni asem no. Proverbs 22. Proverbs chapter 22. Me part of verse number 17. Verse 17. Brewaso ase. Na tie anyansafo kasa yi. Na tie anyansafo ye kasa ba de na me so kasa kire wi ase. Fa wakoma to nimdie so. Fa wakoma to nimdie ye de ma no so. Aye fese wo de besia wo yam. Aye fese ye nsama ye ka wo ba de wo dim no. Wo de besia wo yam. Wo de besia wo yam. Ma ne nyina mom fam wano. Ma ne nyina mom enfam wano fa bobra. De be yo. Na wo de wo to rade so. Na wo de wo be to ba de awe so. Enemi ma wo hunu. Eno na me chiro nsem akuguni. Me chiro ba bi. Afufu ho ni nimdie. Ene nyema bi nyansa me ekura me. Ate. Then we are you so asofo ni bi nsam so a. Eno nkyere se me sa bi nyanu yi o. Me di quotation but en twia kra. Che me fa airtime kakaka we. Ba. Yamom ade bi won mo a ne ya disprove se bi ade we enko yie ya betu yie eno wo ho ene ye wonye bi ho no a ye ni akiri entwi akra pastor mensa me di asem na ba wiye pastor chei ye de ba wiye oba dia we nshira livia wasafo wi asafa na aboafo support nkwagisem me na mani 0242 32 71 72 ana 0207211337 fagu medina se ene go no ene go he tv ni so a ene go no kitua bia nsa support nkwagisam na yentimi fan sam ne mmra na fa wudi o minka se gyawa so na bedi mechi na maso na ye nim sraw die o sesa wadwene a ebebo abebre utie bia fa na fa ba obra da chi ehiem awo ba de ahini enu a akasa apostle obo ame me da wase se wo so tie sempa ne de so ma me no wo fo so person ni etu anamon so a the book of Jeremiah 4 Jeremiah chapter 40 but of verse number 4 you talk about the asem person ni kwa sori a was it afi ene me you have in konso egu nsanum afrim konso egu nsanu nem so opesa won me kwa asam no oba de na me so sanu afin nsam mi o opesa won me tu anamon kwa sori a bran me ni ko ho branches ni bebre ye wie begu tv ni so be bia wo bia pesa safini bi ba wo bia da no ana pesa tu anamon no obetima me yakwa sori na sa wo mpa pesa woni ye be kwa sori nso a ene hwe Ghana na da wono asase nyina na di wani mu Ghana so papa ni be fa kwa wonim se wiase nyina na da wono eye sa wo pesa okro no ni asori bia pesa wo ko bia no ko tei yantam ko ofo se ba je wonkwa wo pesa woni akon so a ye bia pono to ama ye ni be kun ye ne ncheche dia ma oba dia we nhyira wo amen onye wakoma so ade amen pastor mese yenko
Abobo de nshira bebre. Amen. Ya si emebunu titiri mebunu ya da wase pa. Sanse nye nchechire ya. Ka emu bebre ya brabo. Ayede ka ebeyo. Bo de nshira. Ebusuafo enkwagisem abawa boboa no. Enti de hia ne se wonso obekosoa epushi na tumia trend na akosoa gi akra. Ebusuafo amowo social handles no so ya wo nshira mo. YouTube for ni mu messages ahodo interactions ahodo ya wo nshira mo Facebook viewers obade nshira mo nyinara mu nkosoa empushi na wo share na wo dibi ya wo status sanete so what ya say na mo message say Facebook for mo nshare nso emfama akronfo bebre create accounts ahodo in the name of Apostle Kwanjima ya wo ya domo ya next program bia no ma expose sa fake accounts ni nyina na ma obia any adaho sharing so MIA ya we are next week make sa fake accounts no bebre the apostle the create apostle say your point man and on fa the picture now omo the highest a friend is omo DPs now the ade it you might think say apostle Kwanjima and or sending message na a friend is saying and bomodia na send iska fama children's home say Mr. Mudebi apostle wakasa say me say on fa message be and send obi mbeka say bomodi na send every so seed emma children's home amunhwe number Nigerian number bi na ehase ho omo ye fraud for ye sremani dim edisa uma obi di ufa kwan mo ne bi so a na yesa wankasa no onso Anibre ya ba wafa misro bebre misro Apostle Kwanjima one fre on fa message be to ni Facebook page and I say baby say obi and donate enfama no onye bida na onye bi nso te mon share nso na akronfo abakrom share nso nkwaji sami bomodi na so dwumedie mu ani 2 hours 3 hours preaching and that from so one so dwumedie mu a ye beden na yakosoa aba bomodi akitwa bi na we sha tuhwe screen so a ne number na da screen so no 0242327172 0242327172 0207211337 kitwa bi no wa isa ukakrawa edin kwa bebre obi to bo ade nhira se wo be so dwumedi mu na afen so advertisers ebi opeso bode rubi wo nkwaji sam dwumedi so a ye bie pon na to ho mamu nsuro mu mra na wonya nsampo na waje wo hwe ye Facebook viewers ye YouTube friends and viewers ne followers na obenya ne he ti bomodin fa wadwedi ni bra ne mbo hu debro emfa ma so wete ase na wonso faso na fa wadwumedi na bibia koyi area mawo sana etie na me koswa eka se bia opeso di mo bi efa bank account so we screen so na da ho no ani Eco Bank any account no account number 144145903 and that screen so no account name Philemon Okon Ajiman any account name no enti bomodia na yem pushi enkwagisam na wo ene first caller no chese otum se oboade ayade wo se apostle wa Jimmy nkwagisam na Jimmy na nka mikobo adwaman mikopie wo preaching no so ewo adwaman pa no so ho pe ho na preaching no ekoso na midwane ye se nka nye nkwagisam a anka seta afa abawe nomum papa oboade nhira wate oboade nhira boafa mu bo nkwagisam libia wasafuma yen son nkwagisam mu na yawo Anibre mfie ni yase for the biara da papa ebrena ye bi na mifa we entwa to yawo adom otirigi mai yate asem de an ye piemu ewo kejebi an livia we piemu ewo kejebi ye wo kejebi din kejebi asato samamoni ya mfa nchame de ya na meka an kejebi asato de me hunu no kwami krom nso ye wo ho oti ho na hope baby abrono e friend no kro e friend hope ye wo ho ana ye wo jasi kan ni nyina mo no hye number yi so na friend number yi 054 277 4471 054 277 4471 sawo oti region any nkronkro ya mabobo so ya bomode na friend number yi na living yawe ye piem ho wo super sasafo no bi eba ba bia wo na misraw freyen number bi ya wo skinu de fre ye no betwetwe nkomo ni ama asafo no bi apie e wo krom ho ya wo nhiraw no nye okese so kwagi sem mu
Now your life will never be the same. Papa about the inshira bebre. Yeah, about the say, Pastor Chief, Pastor Men's about the inshira. Amen. When shall leave your software? Oh, we are say financial. Amen. And there's a we are say financial. Amen. You call Amanonia, a Gyae elders, a preachers, a sorry penny for a Yamanonina about the inshira. Amen. Fabio Yamanoni or France, for France number no. You're the big guso. Your branch of France. Right. Or Germany for Germany number no. Or Italy for Italy number no. Or Holland for Holland number no. Or Belgium for Belgium number no. Or US for US number no. Or Canada for Canada number no. For Canada number na Srawada Roma. O fra baby yeshia mu no. Ombeche be live ya wasa for yede. Ewo. Or South Africa. Obadi adumwa. Cote d'Ivoire. Obadi adumwa. Ti baby ya uo biara no. Na wani live ya wasa for peso tu. Ujidia na moa. Yebi yepono di amount. Obadi inshirawo. Se homide ebe yi. Oni ebe som. O wi asa fa na nyina baby biara. Ohwe yen. Asafo ni bia be yen. Obadi ehwe asefo. Eno mu dewuro no di asoma me. Se me mo dewuro nkyire. Yas na do ya seni no. Ye nhye no. Otia asam no anamo no tu. Hwe na gyechire kwan. Obadi inshirawo. Onye wakoma so ade ma. Mo amoso masene no. Hwedi ampo yawe. Onto ni nsuo ngum so. Amen. Omie nani ento mabra boso. Amen. Na ba bia bia mo wura biara no. Ono a enimu kan onye mo kwankyerefo sanse owo chefa ewo mo japadim. Se yahwi akra edema no. Na wo so obuwa bi. Ya wo nhyira bebre. Onye wakoma so ade ma. Asam na ba wo nkyɛn. Enhwɛ wo so. Nemfa dan kwa mbrɛ wo. O ya hwɛ mizi agirim. Kasa amen. Amen. Bye bye. Bye bye. When we